شما را دعوت میکنیم به تماشای مسابقه جمهوری اوید با گوشتگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه بخشیده به تجلیل 25 سالگی روز وحدت ملی. همکنون ما گزارش خود را از نوروزگاه پایتخت منظور شما میکنیم. اولین جفته که امروز روی گلیم آمدند در وزن 75 کیلوگرم با لباس های سفید نوروز کریمزاد نماینده شهر دوشنبه و با لباس های سبز رسول سعیدوف از ولایت دکتر کوهستانی بدخشان همکنون برای برآمدن به نام‌های دیگر روی گلیم آمدند و ما مشاهده میکنیم که هر دو پهلوان چگونه هنرنمایی میکنند و اینجا پرتافت نوروز کریمزاد از جانب داور ازبکستانی ابراهیم کریموف بدن بهاگذاری می شود و بار دیگر از مرکز میدان داور گیرد میگوید هر دو پهلوانو شروع میکنند باز به رقابت. البته نوروز کریمزاد تجربه دیده میدان های بزرگی گشتین کورش و گشتین جودو است. امروز همون تجربه کسب کردهش شاید برایش امکان دهد تا در اولین قوازهای خود پیروزی به دست آورد. اما اینجا میدان است، اینجا جای است که نفر موفق بشود که میتواند همون توصیه و همون تمرین هایی که مربی در تالار واگذار کرده بود به خوبی از خود باید. همکنون تنها با برتری یک بدن نوروز کریمزاد نماینده شهر دوشنبه پیشرفت است و رسول سعیدوف نیز کوشش کرده امتیازی از دست داده جبران کند. اینجا یک حرکت دیگر از جانب نوروز کریمزاد بود. اون میخواست حالی که پشتی پای رو برد ولی گفتم برایش میسر نشد. باید نگویه مالک نگویه. واقعا امروز چون ما میدونیم دوستداران و هواداران گوشتین ملی تاجیکی خیلی زیادند و با آهستگی نشست جایهای نوروزگاه پایتخت هم ملامال مخلصان می شود و ما میبینیم که امروز واقعا هم چون ما از صورت مجلس مشاهده کردیم تمامی پهلوانان شناخته تاجیکستان امروز برای نیروسنجی به این مسابقه آمدند و اینجا یک حرکت دیگر از جانب نوروز کریمزاد ولی این عمل کرده او به نتیجه با آخر رسید. داور ازبکستانی ابراهیم کریموف امر میکند که رسول سعیدوف باید لباس های خود را به ترتیب درآورد بعدا دوباره به رقابت شروع کنند. یادآور میشیم دوستان عزیز که امروز پهلوانان بانوان پهلوان هم امروز روی گلیم خواهند برآمد و برای موفق شدن تلاش میکنند ولی ما تا روی گلیم برآمدن بانوان رقابت پسران رو میبینیم که چگونه تیزتون و دیدنی جریان میگیرد. بجز همان یک امتیاز بدن که نوروز کریمزاد در آغاز آزمایش صاحب شده بود دیگر ما از جانب هر دو این پهلوان امتیازی ضروری رو نمیبینیم. کمتر از 2 دقیقه دیگر هر دو این پهلوان در اختیار دارند تا تقدیر این رقابت رو حل کنند ولی برای رسول سعیدوف باید زیادتر تلاش کند، زیادتر کوشش کند تا همان امتیازی که از دست داده است آن را جبران کند. ولی میبینیم که تا کجا نوروز کریمزاد به او اجازت میدهد. خوب اینجا میانبندی رسول سعیدوف از میانش افتید و داور امر کرد که میانبند را از سر نو درست بر ترتیب درآورد. باز رقابت را هر دو این پهلوان شروع کردند. واقعا چون این مسابقه بخشیده به
پنجمین سالگرد روز وحدت ملی است. ما امروز پایداری صلح و ثبات و وحدت و یگانگی را در تاجیکستان واقعا هم احساس میکنیم و امروز مردم سربلند تاجیکستان در فضای صلح و ثبات با تماشای این جشن نیاگان، این انعنات نیاگان که واقعا از زمانهای قدیم برای مردم ما با میراث باقی مانده است، امروز برای تماشای کشتین ملی تاجیکی آمدند و البته که در جریان آزمایش ها ما مشاهده میکنیم که همگی با پهلوان های ارزنده اینجا مخلصی خواهند کرد. اینجا یک عملکرد نوروز کریمزاد بود. بله، به نتیجه به انجام رسید. کمتر از 42 ثانیه دیگر باقی مانده است تا تقدیر این رقابت حل شود. اگر همین گونه رقابت هر دو این پهلوان جریان بگیرد، با همان یک بدنی که نوروز کریمزاد داشت، اینجا پیروزی به دست می‌آورد و میتواند که راه خود را به دور دیگر هموار کند. چون بالاتر ذکر کردیم نوروز کریمزاد تجربه دیده میدان‌های بزرگ است. در قهرمانی جهان اوید به گشتن کورش موفق شده بود و امروز تجربه داشته‌اش را همکنون استفاده میبرد. این پهلوان البته در گشتن جدا هم موفق است. اینجا به خاطر گشتن نگرفتن به نوروز کریمزاد آگاهی اول داده می شود. البته رسول هم کوشش کرده ایستاده است که یک حالت موافق را پیدا کند و همان امتیازی که او از دست داده بود جبران کند، ولی نوروز کریمزاد بر اعلی احساس میکند که وقت به انجام رسیده است. از همین خاطر نگذاشت که رسول سعیدوف اجرای اصول کند. همین طور دوستان عزیز، با برتری یک بدن نماینده شهر دوشنبه نوروز کریمزاد پیروزی به دست آورد و راه خود را به دور دیگر برد. همین است نوروز کریمزاد، اونه که چون در موردش گفتیم، انا همین پرتافت اولی که او در آغاز رقابت به انجام رسید توانست نوروز کریمزاد را پیروز گرداند و راه او را گشوده کند به دورهای دیگر. خوب دوستان عزیز، همکنون باید روی گلیم مسعود احمدزاد از دسته دوشنبه 2 و شریفزاد سیمومین از دسته منطقه رشت همکنون با ایستگی روی گلیم آمدند و رقابت را در وزن 75 کیلوگرم شروع میکنند. این داور روی گلیم داور ازبکستانی، چون گفتیم ابراهیم کریموف است. از طرف دست راست داور مسعود احمدزاد با لباس های سفید است و حریف او باشد سیمومین شریفزاد با لباس های سبز. همکنون با ادای احترام به هم دیگر رقابت را شروع میکنند و داور روی گلیم داور درجه بین المللی گیرد میگوید و هر دو این پهلوان همکنون دست به گریبان میشوند و رقابت را شروع میکنند. مسعود احمدزاد دوستان عزیز در گشتن‌های جدا در داخل کشور بیرون از کشور خیلی هنرنمایی خوب میکند و سیمومین نیز در گشتن‌های سنتی ما بسیار مشاهده کردیم رقابت این پهلوان را و همکنون میبینیم که بر مقابل همدیگر چی نیروسنجی و چی مهارت عالی خود را نشان میدهند. اینجا هر دو
як зайл якдигарро доштанд ва инҷо кӯшишҳои Масъуди Аҳмадзод зиёдтар аст ва ӯ талош мекунад ки аввалин шуда имтиёзи заруриро ба даст биёрад, вале ҳарифи ӯ Саймумин намегузорад ки ӯ ба зудӣ иҷрои усул кунад. Бубинед, аз ҳамлаҳои Масъуд мегурезад. خب довар дубора амр мекунад ки бояд рақобат аз маркази гилем шурӯъ шавад ва ҳамин тавр ҳам шуд. хуб, инҷо як ҳаракати дигар аз ҷониби Масъуди Аҳмадзод буд. хуб, албатта ҳамин камфаъолӣ ва гӯштин нагирифтан боис шуд ки огоҳии аввалро Саймумин Шарифзод бигирад ва албатта инҷо мушоҳида мешавад ки Масъуди Аҳмадзод хубтар гӯштин мегирад ва талошҳояш ҳам зиёдтар аст. бо дилпурӣ инҷо ҳаракат карда истодааст. ҳар ду ҳам аз остини якдигар доштанд ва кӯшиш мекунанд ки роҳҳои иҷрои усулро пайдо кунанд ва мо мебинем ки аз миёни ин ду паҳлавони ҷавон кӣ метавонад ки ғолибият ба даст биёрад. имрӯз воқеан ҳам Федератсияи миллии гӯштингирии Тоҷикистон сол аз сол барои рушди ин риштаи аҷдодӣ барномаҳои мушаххас рӯи даст мегирад ва баргузор кардани ҳарчи бештари мусобиқаҳо дар дохили кишвар ва мусобиқаҳои байналмилалие ки аз кишварҳои хориҷ паҳлавонон меоянд, ин гувоҳ аз он аст ки ба ин мероси аҷдодӣ таваҷҷӯҳи хоса гузошта мешавад ва огоҳии дуюм ба паҳлавони хилати сабз дошта ва ин ба танбеҳ оварда мерасонад. агар ҳамин гуна камфаъолии ин паҳлавон дар инҷо мушоҳида шавад, пас ӯ наметавонад ки роҳи худро идома диҳад. вале барои паҳлавоне ки ҳарифаш аз усулҳои ӯ мегурезад, гӯштин намегирад, воқеан ҳам барои он паҳлавон ҳам душвор мешавад иҷрои усул кардан. вале инҷо шояд ягон ҳолати мувофиқ пайдо шаваду кадоме аз ин паҳлавонон тавонанд ки иҷрои усул кунанд. чун мушоҳида мекунем рақобати ҳар ду ин паҳлавон чандон диданӣ, чандон ҷолибу чандон бо усулҳои диданӣ ҷараён нагирифта истодааст. танҳо ҳаракат аз ҷониби як паҳлавон аст ки он ҳам чандон бо муваффақона усулҳояшро иҷро намекунад. хуб, ана хуб дошта буд аз камарбанди рақиб, вале то ба нуқтаи ниҳоӣ ҳамон усули мехостаашро Масъуди Аҳмадзод натавонист ки иҷро кунад. имрӯз дар вазни 75 кило довталабон албатта хеле зиёданд. 25-26 нафар инҷо довталабон ҳастанд ва барои соҳиб шудани шоҳҷоиза албатта мубориза мебаранд. дӯстони азиз, мо дар мавриди шоҳҷоиза чизе негуфтем. албатта инҷо ташкилкунандагони ин мусобиқаи бонуфуз 5 адад автомашинаи хориҷӣ барои
پهلوانان اینجا همچون مکافات گذاشتند و پهلوان موفق بتواند که با شکست دادن حریفان و راه یافتن به مرحله نهایی صاحب همین مکافات های خیلی گران ارزش شود. البته هم امروز محض همین قدردانی، محض همین توفه های قیمت بها میتواند که رقابت پذیری را میان پهلوانان بیشتر و خوبتر کند و امروز پهلوانان ما همان زحمت، همان تمرین های دائمی که در تالار میکنند در گشتین های سنتی البته که ثمره آن را میبینند و میتوانند که صاحب چنین انعام های عالی شوند. خوب، 3 ثانیه دیگر یک تمام دیگر رقابت هر دو این پهلوان با آخر رسید و با همان دو آگاهی که حریف مسعود احمدزاد داشت توانست که مسعود پیروز گردد و راه خود را به مرحله دیگر ببرد، جایی که نوروز کریمزاد او را انتظار است. اینجا داوران روی گلیم عوض می شوند و ما میبینیم که کی رشته داوری را اینجا برداشت میگیرد و رقابت پهلوانان را قضاوت میکند. با مرکز گلیم دعوت میکند. خوب، از طرف دست راست داور با لباس های سفید منورов مبارز نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان و الهام‌الدین جبارов با لباس های سبز نماینده منطقه رشت همکنون ببینید با آغوش کردن همدیگر با ادای احترام با همدیگر رقابت را شروع میکنند و ما میبینیم مشاهده میکنیم که در نبرد بین خودی این دو پهلوان که میتواند که با سر بلند موفقانه از این گلیم برآید. مبارز منورов در گشتین استانبول خیلی درخشش خوب داشت، هنرنمایی میکرد و در گشتین های سنتی هم روی گلیم می آید و امروز می بینیم که کسبیت خود را در گشتین سنتی در این جشن با شکوه گشتین ملی چگونه نشان می دهد. خب، تلاش هر دو هم خیلی با سرعت، خیلی با احتیاط نیروسنجی را آغاز کردند. ببینید هر دو کوشش میکنند که یک طرف ضعیفی حریف را پیدا کنند و امتیاز لازمه را به دست بیارند. این پرتافتی که از جانب الهام‌الدین جبارов به انجام رسید چیزی بهاگذاری نشد. خوب، دوباره از مرکز میدان شروع میکنن همکنون برای مبارز منورов آگاهی اول داده می شود. خب، اینجا یک حرکتی دو مراتبه می شود که با همین روش
мубориз кӯшиш мекунад ки ҳарифро таслим кунад, вале муваффақ намешавад. яъне тақрибан бо як усул инҷо маълум мешавад ки мубориз гӯштин мегирад. вале агар чунин бошад, аллакай Илҳомиддин ӯро омӯхт ва намегузорад ки маҳз бо ҳамин равиш идомаи рақобаташро сипарӣ кунад. хуб, инҷо як ҳаракати мубориз, албатта инҷо бадан баҳогузорӣ шуд аз ҷониби довари марказ. Самандари Маҳмадӣ довари марказ аст дар ин рақобати ҳарду ин паҳлавонҳо ва аввалин ҳамон имтиёз ё гӯем баданро ба мубориз Мунавваров медиҳад. албатта ин ҳам аз фаъоли ӯ буд ки иҷрои усул кард. як ҳаракат, як фаъолӣ дар иҷроиши ӯ дида мешуд. ба ҳамин хотир довари рӯи гилем ба ӯ имтиёзро дод. хуб, ҳарду хеле мустаҳкам доштанд. боз инҷо як ҳаракати дигар аз ҷониби на дӯстони азиз, инҷо Илҳомиддин Ҷабборов зидди ҳамларо истифода карду имтиёзи ҳалолро соҳиб шуд ва мубориз Мунавваровро аз идомаи рақобатҳо маҳрум кард ва дасташ дар ин қуввоозмоиҳо боло шуд. албатта ҳамин аст, фаъоли хуб дида мешуд фаъоли Мунавваров, вале афсус ки як иштибоҳи ӯ тавонист ки ба бубинед шикасти оварда расонад. ин зидди ҳамла буд. дар асл мубориз кӯшиш мекард ки иҷрои усул кунад, вале бубинед зидди ҳамларо хеле хуб кор гирифт ҳарифи ӯ. ҳамакунун Илҳомиддин роҳи худро ба даври дуюм ҳамвор кард. Али Боқиев бо либосҳои сафед хатлон-як ва бо як таки сабз, Муҳаммад Иқбол Тошев аз дастаи суғд рӯи гилем омаданд ва нерӯсанҷиро оғоз мекунанд. Али Боқиев аз сулолаи бузурги Боқиевҳо аст, дӯстони азиз, ва имрӯз ҳамон сулолаи бузурги падару бобои худро идома медиҳад ва мебинем ки аз мактаби бузурги Боқиевҳо чӣ омӯхтааст ва имрӯз чӣ гуна барои мову шумо маҳорати волои худро нишон медиҳад. бар муқобили намояндаи вилояти суғд Тошев Муҳаммад Иқбол ва инҷо як амалкарди Муҳаммад Иқбол буд ки наздик ба имтиёз буд, вале Самандари Муҳаммадӣ инро эҳсос кард ва ба Муҳаммад Иқбол бадан баҳогузорӣ кард. хуб, амакунун Али Боқиев инҷо бояд фаъолтар шавад, кӯшиш кунад ки ҳамон имтиёзе ки ҳариф аз ӯ ситонид дубора пас бигирад ва дар ҳисоби умумӣ баробар ё аз ҳариф пеш гузарад. Вале барои ин ҳамон маҳорати воло, касбияти олӣ ва иҷрои хуби усулҳои гӯштини аҷдодӣ лозим аст. ва мо инро мушоҳида мекунем ки то куҷо Алӣ метавонад ки дар аввалин рақобати худ муваффақ шавад. имрӯз аз дастаи вилояти суғд паҳлавонон хеле зиёд омаданд ва аслан дар ҳама мусобиқаҳои дохилии гӯштини миллӣ ҳамин гуна аст. паҳлавонони вилояти суғд ва паҳлавонони шаҳри Душанбе
بیشتر رقابت پذیر هستند و امروز هم از شهر دوشنبه از ولایت سوخت عموما از قریب تمام قلمرو کشور پهلوانان اینجا حلال است دوستان عزیز. چون در آغاز گفتیم وصف کردیم از مکتب بزرگی باقیوفا، ولی اینجا تجربه، اینجا چوسو چالاکی، اینجا مهارت والا توانست که محمد اقبال تاشوف پیروز گردد و روی خود را به دور دیگر برد. خیلی پرتافت زیبا، خیلی پرتافت دیدنی، خیلی پرتافت بود که زیبی انا همین رقابت گشتین ملی بود. خوب، همکنون اینجا دو پهلوان دیگر روی گله می آیند. یکی از پهلوانان خیلی موفق کشور در وزن 75 کیلوگرم که در رشته گشتین ملی خیلی درخشش خوب دارد، محمد شریف نجمیدینوف با لباسهای سفید و حریف او باشد شیرزاد امینوف از شهر و ناحیه‌های تابع مرکز با هم روی گله می آیند. در مورد محمد شریف نجمیدینوف که بسیاری ها او را با لقب خرس می شناسند، ما به خوب می دانیم که چگونه روی میدان های گشتین ملی هنرنمایی می کند. دو مرتبه در گشتین بین المللی گشتین ملی گشتینگیری که در پایتخت کشور در همین میدان برگزار شده بود، محمد شریف نجمیدینوف شاه جایزه را به دست آورده بود. یعنی در این وزن خیلی موفق است و میبینیم که امروز بر مقابل شیرزاد امینوف تا کدام اندازه هنر و مهارت خود را نشان میدهد. برای اولین بار امسال محمد شریف نجمیدینوف همچون قهرمان تاجیکستان در رشته گشتین جودو در اینجا پرتافت محمد شریف نجمیدینوف بدن برگزاری میگردد. چون گفتیم امسال برای اولین مرتبه در گرند سلم انتالیا محمد شریف نجمیدینوف حضور پیدا کرد، هنر خود را نشان داد، ولی از رقابت اولش ناکام شد، نتوانست که برای نشانهای افتخاری مبارزه برد. ولی این پهلوان حالا جوان است، میتواند که برای سالهای بعدی خود را آماده کند و روی میدانهای بزرگ براید. اصلا در گشتین ملی هنرش خوب است و حریف او نیز چون میبینیم خیلی ایستادگی میکند مقابل محمد شریف نجمیدینوف و کوشش میکند که از این پهلوان خیلی موفق کشور امتیاز ستاند. اینجا یک اصول خیلی زیبا و دیدنی سر کتف رو بازانو نشسته اجرا کرد محمد شریف نجمیدینوف، ولی این هم باز بدن بهاگذاری گردید. اگر تا باقی خوب این اصول را اجرا میکرد بجز حلال دیگر داور چیزی بهاگذاری نمیکرد، ولی چندان موفق نشد. معلوم است که در این آزمایی او از حریف دیده برتری دارد. باز یک مرتبه دیگر همون اصول را اجرا میکند، ولی این دفعه حریف از چنگال او خود را رها کرد. گلی بیاد نصیب نماینده دسته منطقه رشت محمد خالد جمیلا. همین گشتین‌های ملی، گشتین‌های میدانی برای قریب برای تمام پهلوانان موفق کشور یک راهگشا است، یک مکتب بزرگ است. در کدام نوع گشتینی که موفق نشوند حتما که از مکتب گشتین ملی میگذرند، در میدان‌های گشتین ملی هنرنمایی میکنند و بعدا به میدان‌های کسبی دیگر نمودها خود را میسنجند. اگر تمام پهلوانان موفقی که امروز در رشته گشتین جودو تاجیکستان را نمایندگی میکنند نظر کنیم همه از مکتب گشتین ملی از همین گونه میدان ها نزد مردم محبوبیت پیدا کردند و راه پیش گرفتند سوی میدان های گوناگون.
ва Муҳаммад Шариф низ аз майдонҳои гӯштини миллӣ шинохта шуд. Мардум ӯро хуб пазируфтанд, дар гӯштини ҷудо худро хуб нишон дод ва то ба мусобиқаҳои байналмилалӣ рафт. Ва имрӯз ҳарифи ӯ низ гарчанде аз Муҳаммад Шариф наҷмиддин хафо мемонад, вале ҳаракат мекунад ки душанбе аз дастаи як Муҳаммад Исо Раҷабов. чун болотар зикр карда будем дӯстони азиз, овистагӣ тамоми дӯстдорону ҳаводорони гӯштини миллӣ ба наврӯзгоҳи пойтахт ҳозур оварданд ва имрӯз рақобати паҳлавонони муваффақи кишварро аз наздик тамошо мекунанд. بعد از اونه که محمد شریف نجمیدینов ду баданро соҳиб шуд, ба назар менамояд ки ҳамон ба қавли энерҷиву ҳамон чувству чӯлокие ки дар оғози хубозмоӣ дошт каме пастар кард ва танҳо ҳамон лаҳзаҳои мувофиқро пайдо кардани аст. вале инҷо ҳарифи ӯ дар вазни то 65 килограмм баъди бохури Шерзод Эминов ҳаракат карда намояндаи дастаи вилояти Суғ Меҳрзод Суфӣ ба хотири баромадан аз намояндаи доираи дастаи муайян шуда ё минтақаи аъзои гилӣ Раст Мулло Раҷаб Муҳаммад Шариф Халифаев Наҷмиддинов огоҳӣ дода шуд. ҳамакунун аз ҳисоби имтиёзҳо ӯ пешсаф аст, вале аз ҳисоби муҷозотҳо сари қафм мебарад. ин намояндагони мақомоти ҷои ҳукумияти давлатии шаҳри Душанбе ва дигар меҳмонон буданд ки инҷо рақобати паҳлавононро назорат мебаранд. албатта чун болотар ҳам гуфтем, инҷо як ҳаракати хеле зебои дигар аз ҷониби Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов буд ки ҳалоки даруни пойро мехост ба таври худ истифода барад, аммо муваффақ нашуд. чун болотар ҳам зикр кардем дӯстони азиз, ҳамон нақшаву барномаҳои мушаххасе ки имрӯз дар Федератсияи миллии гӯштингирии Тоҷикистон гирифта мешавад, ба оҳистагӣ нуфузи гӯштини миллии тоҷикиро дар сатҳи ҷаҳон албатта боло мебарад, махсусан ҳамон мусобиқаҳои байналмилалие ки дар пойтахт роҳандозӣ мешаванд. инҷо боз ҳамон усули хеле маъмулу дӯстдоштаи худро Муҳаммад Шариф мехост иҷро кунад, вале боз муваффақ нашуд. хеле ҷиддӣ аст қиёфааш. албатта ин ҳам аз он далолат медиҳад ки ӯ бо ин мусобиқа бо як азми пирӯзӣ, бо як нерӯи бисёр ҳам қавӣ омадааст. дар вазни 75 килограмм албатта нафароне ки барои унвони, агар гӯем қаҳрамонӣ, барои унвон шудани шоҳҷоиза мубориза мебаранд, ана ҳамин Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов, Саидҷон Раҳматуллоев, Мирзо Ҷамил Рамазонов аст. инҳо нафароне ҳастанд ки дар ин назл муддаӣ ба ҳисоб мераванд ва ин амалкарди Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов паҳлӯ баҳогузорӣ шуд. ҳамакунун бо ду бадан ва як паҳлӯ Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов пешсафиро бар дӯш гирифтааст ва танҳо 5 сонияи дигар дар ихтиёр доранд ҳарду ин паҳлавон. ин 5 сония агар ҳамин гуна бо ҳамлаҳои Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов ҷараён бигирад, пас барои ҳариф имконияте боқӣ намемонад. шояд ҳамин тавр ҳам бошад. хуб, дар ин ҷо 2 сонияи дигар боқӣ мемонад. гумон мекунам ки аллакай ин пирӯзӣ Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов. бале, ҳамин тавр ҳам шуд дӯстони азиз. Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов аз Файзободи Тоҷикистон имрӯз тавонист
бар муқобили Шерзод Эминов пирӯзӣ ба даст меорад ва роҳи худро ба даври дигар мебарад, ҷое ки Фарух Баротов ӯро интизор аст, чун Фарух дар марҳилаи аввал озод буд. ҳамон лаҳзаҳое ки Муҳаммад Шариф Наҷмеддинов иҷрои усул кард, ҳамон лаҳзаҳо барои мо шумо намоиш гузошта мешавад. доварони рӯи гилем иваз мешаванд бори дигар ва инҷо агар хуб мешуд мутасаддиёни майдон эълон мекарданд ки киҳо иваз шуданд. Хуб, ба ҳар ҳол аз тарафи дасти рости довар бо либосҳои сафед оне ки дар экранҳои мову шумо аст Муҳаммад Раҳим Сарахонов ва аз тарафи дасти чапи довар бошад, чун ишора мекунад бо либосҳои сабз Саиҷони Ҳайдар. Муҳаммад Раҳим Сарахонов дастаи Душанбе 1-ро намояндагӣ мекунад ва Саиҷони Ҳайдар бошад дастаи Хатлон 2-ро намояндагӣ мекунад. Хуб, ҳарду ҳамакунун аввалин расишҳо барои касби имтиёз, вале барои Муҳаммад Раҳим Сарахонов чанд сония лозим шуд то ҳарифро ба тахтапушт афтонад ва имтиёзи ҳалолро соҳиб шавад. ҳамин гуна партофҳои ҷаззобу диданӣ барои анамун мухлисоне ки дар ҷойҳо нишастанд хеле форам аст ва онҳо аз ҳунарнамоии ин паҳлавонон лаззат мебаранд. воқеан ҳам партофти диданӣ буд, партофти олӣ буд. Бояд бори дигар мебинем. бубинед ҳатто фурсати ба қавли нафаскашӣ надод ба рақиб ки як ба қавли нафаси худро рост кунад. дар ҳол гирифту тамом ба тахтапуш афтонд. ана ҳамин гуна бояд бошад паҳлавон. ин паҳлавоне ки дар экранҳои мову шумо аст бо либосҳои сафед Мирзо Ҷамил Рамазонов аст, яке аз паҳлавонони номошнои Тоҷикистон ва аз тарафи дасти чап оне ки довар ишора мекунад бо либосҳои сабз Халилзода Субҳиддин. Халилзода Субҳиддин шаҳри ноҳияи Тобаи марказро намояндагӣ мекунад ва Мирзо Ҷамил Рамазонов бошад дастаи Душанбе 1-ро. ҳар ду ин паҳлавон ҳам хеле паҳлавонони муваффақ ҳастанд дар риштаи гӯштини миллӣ. дар гӯштини ҷудо ҳам ҳунарнамоӣ мекунанд ва Мирзо Ҷамил Рамазонов дар гӯштини самбо хеле муваффақ аст ва ҳунару маҳорати худро бештар дар гӯштини самбо нишон медиҳад ва солҳои охир чун мебинем ба гӯштини ҷудо рӯ овардааст. Халилзода Субҳиддин ҳам дар гӯштини ҷудо ҳунарнамоӣ мекунад ва ҳунару маҳорати худро дар гӯштини миллӣ хуб нисбат ба Субҳиддин Халилзода таҷрибаи Сарахонов хеле зиёд аст ва ӯ албатта ҳамин ҳусуле ки иҷро кард ҳусули хеле мақбулу дӯстдоштании Мирзо Ҷамил Рамазонов аст. чун мо васфи ӯ мекардем, аз таҷрибаи ӯ мегуфтем, дар ҳол ҳамин усули зебову дӯстдоштании худро иҷро кард ва дасташ боло шуд. чун мо қаблан гуфта будем ки яке аз муддаиёни асосӣ барои соҳиб шудани шоҳҷоиза маҳз ана ҳамин паҳлавон ба ҳисоб меравад. бубинед вақте ки
мирзо ҷамил рамазонов ҳарифро аз миён медорад, дигар барои ҳариф имконияте боқӣ намемонад. Зеро ин усули мақбулу ин усули дӯстдоштаи ана ҳамин паҳлавон ба ҳисоб меравад. хуб, мирзо ҷамил рамазонов ба даври дуюм баромад. در وزن تو 65 کیلوگرم بادی بخوری و دوستان عزیز، پهلوانان دیگر روی گلیم اومدن. عبدال گولوف و نماینده دسته دوشنبه دو قادرزاده ذکرالله با لباس‌های کبوت است و با لباس‌های سفید آنه که در اکران‌های ما و شما است. نه، معذرت دوستان عزیز، قادرزاده ذکرالله با لباس‌های سفید است و این پهلوانی که در اکران‌های ما و شما است با لباس‌های سبز دلمرادزاده شهاب‌الدین از دسته ولایت سوخت است. ذکرالله باشد دسته خطلان دو را نمایندگی میکند و هر دو پهلوان شروع کردند با رقابت، شروع کردند برای موفق شدن در رقابت اولین خود. با آهستگی چون مشاهده میکنیم در وزن 75 کیلوگرم رقابت ها خیلی جالب، رقابت ها خیلی دیدنی میشوند و پرتاف های زیبا را ما میبینیم. اینجا حلوک درونی پا را ذکرالله خیلی ماهرانه میخواست استفاده برد، ولی حریفی او ضد حمله را کار گرفت و نگذاشت که ذکرالله بر مقابل او موفق شود. هر دو تلاش کردند برای به زمین افتونیدن همدیگر ولی موفق نشدند. بار دیگر داور روی گلیم گیرید میگوید، امر میکند که به رقابت شروع کنید، به رقابت پردازید و ما باشه منتظر پرتاف های خیلی جالب و دیدنی هستیم. یک لحظه توجه کرد ذکرالله از کمربند رقیب داشت، ولی چون دید که چندان موافق نیست باز روشی گوشتگیری خود را دیگر کرد. خب باز امر داور گیرید. از پس گریبان رقیب داشتن البته خیلی خطرناک است برای حریفی در مقابل بوده، چون این عملکرد از ذکرالله اجرا کرد، ولی این پرتاف بعد از امر داور بود گمان میکنم. از همین خاطر خوب باگذاری نیست و آگاهی به پهلوان خلعت سبز داشته شهاب‌الدین دلمرادزاده. چون از جهت آگاهی قفا ماند و معلوم است که دوباره تلاش میکند که این مجازات را جبران کند. اینجا حرکت از جانب هر دو پهلوان بود، ولی نقطه نهایی با همون مقصدی که پهلوان میخواست نرسید. باز حرکت دلمرادزاده بیشتر می شود نسبت به دقیقه های اول قوازمایی، ولی ما با جز همان یک آگاهی که شهاب‌الدین دلمرادزاده دارد ما دیگر امتیاز را از جانب هر دو این پهلوان مشاهده نکردیم. هر دو هم قریب که یک روش کشتین میگیرند، یک زایل پرتاف میکنند.
ва чун маълум аст ки таҷрибаи кам доранд, аз ҳамин хотир аз усулҳои хеле зебову дидании гӯштини миллӣ ба хубӣ истифода намекунанд. Аз ҳамин хотир набарди ҳарду ин паҳлавон кашол меёбад, ҷаззобият дида намешавад. чун агар дар ҳамин гуна қуввозмоиҳо агар як паҳлавон фаъолии худро каме нишон диҳад, ин боз қуввозмои ранги дигар мегирад ва шояд имтиёзҳо дар ҳамон намулавҳа тағйир ёбанд. инҷо дар асл сароаввал иҷрои усулро ҳамон паҳлавони хилъати сафед дошта Қодирзода мехост шурӯъ кунад, вале дарҳол Дилмуродзода бар муқобили ӯ ҳаракат кард ва нагузошт ки ӯ усули сари китфро ба хубӣ истифода барад. хуб, ҳамон гӯштингирӣ ба қавле берангу нури ҳарду ин паҳлавон мухлисонро низ хуш наомад, чун дар он ҷо садо баланд мекунанд ва огоҳии навбатиро довар бошад ба Қодирзода Зикрулло дод. ҳамакунун аз ҷиҳати огоҳиҳо ҳарду баробар мешаванд. як навбат Дилмуродзода Шаҳобиддин ҳамин гуна партоф мекунад, як навбат Қодирзода ҳамин гуна партоф мекунад, вале бе имтиёз, касби имтиёз нест. نواری بالای گیریم اسکندری اوباد камтар аз 30 сонияи дигар ҳарду ин паҳлавон дар ихтиёр доранд то тақдири ин рақобатро ҳал кунанд. инҷо як амалкарди нахуст Қодирзода буд, вале чун ҳамон дақиқаҳои аввал нагузошт ҳарифи ӯ ки касби имтиёз кунад. хуб, довари рӯи гилем чӣ мегӯяд? инҷо довари рӯи гилем як лаҳза амр кард ки Зикрулло аз майдон хориҷ карда шавад ва боз амри худро тағйир доду назди доварони дигар меояд то машварат кунанд, то ин ҳамон усули бо сар дифоъ кардан ки дар гӯштини ҷудо ҳам ҳамин гуна аст. хеле ҳолати хатарнок аст агар паҳлавонон ҳамин гуна дифоъ кунанд, аз майдон хориҷ карда мешаванд. ва довари марказ бар он назар аст ки паҳлавони хилъати сафеддошта Қодирзода Зикрулло ҳамон усули мамнӯъро, яъне кор гирифт, ба сар дифоъ кард. як лаҳза таваҷҷӯҳ мекунем. хуб, ҳамин ҳолатро таълил мекунанд ва инҷо сардовар ва дигар аъзоён амр мекунанд ки на, ин гуна набуд. танҳо пешониаш бар замин расид. аз ҳамин лиҳоз паҳлавони хилъати сафеддошта Қодирзода Зикрулло аз майдон хориҷ карда намешавад. боз рақобатро метавонад ки идома диҳад. вале чун болотар гуфтем, рақобат ҳамон рақобат аст, ягон дигаргунӣ аз ҷониби паҳлавонон дида намешавад. чун вақт ба итмом расид, танҳо бо ҳамон як огоҳие ки ҳамдигар доштанд ва танҳо ҳамон як бадане ки паҳлавони суғдӣ Дилмуродзода Шаҳобиддин дошт, ҳамон як бадан ӯро пешсаф карду ба даври дигар бурд. хуб, ҳамон палтофти ки бадан баҳогузорӣ гардида буд.
паҳлавонони дигар навбати қувозмоиро бар зиммаи худ мегиранд ва чун мебинем дар тан либосҳои гӯштингирӣ рӯи гилем омаданд ва барои роҳ ёфтан ба марҳилаҳои дигар мубориза мебаранд. Сайфиддин Сайфиддинзода намояндаи вилояти Суғ бо либосҳои сафед ва Маҳфизулло Рӯзиев бо либосҳои сабз аз дастаи минтақаи Рашт бо ҳамдигар эҳтиром гузоштанд ва бо амри гиреди довари рӯи гилем рақобатро шурӯъ карданд ва мебинем ки намояндаи вилояти Суғд Сайфиддинзода бубинед хеле чусту чолок аст, бубинед хеле кӯшиш мекунад ки дар муддати хеле кӯтоҳ ин ҳарифи худро аз садди роҳаш бардорад. маълум аст ки бубинед ӯ серҳаракат аст, ӯ ҳарчи хубтар мехоҳад ки ҳарифро бубинед. ана ҳамин пешсафи Сайфиддинзода боис шуд ки огоҳии аввалро Рӯзиев Маҳфизулло гирад ва ӯ низ бояд ба мисли Сайфиддинзода аз худ як фаъолӣ нишон диҳад. хуб, инҷо партофти Сайфиддинзода баъд аз амри довар буд, вагарна хеле партофти хуб ҳам буд ва довар ҳам ишора кард ки ин партофт баҳогузорӣ намешавад. чун баъд аз амри довар буд, довар истиҳад гуфт, баъдан партоф иҷро гардид. хуб, як дақиқа сипарӣ мешавад. ҳамон огоҳие ки Рӯзиев дар дақиқаҳои дар шурӯъи қувозмоӣ гирифта буд. дигар имтиёзе нест. инҷо як ҳаракати Сайфиддинзода Сайфиддин буд ки ҳаракати ӯ ба имтиёз овардан нарасонид. мо як навбат дар рақобати паҳлавонони вазни 75 килограмм ҷаззобияту серҳаракатиро мушоҳида кардем, вале ҳамакунун боз ду қувозмои дигаре мешавад ки чандон ҷолибу диданӣ нест. инҷо довар қувозмоиро манъ мекунад, чун паҳлавонон аз рӯи гилем берун баромаданд ва боз даъват мекунад аз маркази гилем шурӯъ мекунанд рақобатро. ёдвар мешавем дӯстони азиз ки ин дар даври аввал охирин қувозмоӣ аст ки миёни ҳарду ин паҳлавон роҳандозӣ шуд ва паҳлавонон кӯштин гирифта истоданд. огоҳии дуюм танбеҳ ба паҳлавони хилати сабз дошта Маҳфизулло Рӯзиев ба хотири кӯштин нагирифтанд ва ин ду огоҳӣ ки ба танбеҳ оварда расонид барои ӯ албатта он қадар хуб нест. танҳо бояд ҳаракат кунад, имтиёз ситонад бадан ё паҳлӯ, вале баръакс шуд. паҳлӯро Сайфиддин соҳиб шуд. ин партофти паҳлавони суғдӣ самаровар шуд. ҳамакунун бо як паҳлӯ ӯ пешсаф шуд, вале ҳоло вақт зиёд аст. паҳлавони муваффақ, паҳлавони дорои малакаи баланд имкон дорад ки барои касби имтиёз мубориза барад, чун зиёда аз 2 дақиқа боқӣ мондааст. дар ин 2 дақиқа хеле корро метавон ҳал кард. махсусан як партофти арзандаро метавон дар ин ҷо амалӣ кард.
чун болотар ишора кардем, имрӯз бонувон ҳам дар суратмаҷлис номнавис шуданд ва рӯи гилем меоянд, дар қатори мардон ҳунару малакаи гӯштингирии худро нишон медиҳанд. чун маълум аст ки солҳои охир дар риштаи гӯштини миллии гӯштингирӣ бонувон хеле зиёд гардиданд ва ҳунару малакаи худро ҳам дар гӯштинҳои наврӯзӣ ки дар манотиқи кишвар мешавад ва ҳам дар гӯштинҳои расмии ҷумҳуриявӣ нишон медиҳанд. вале мо инҷо бармегардем ба рақобати ҳарду ин паҳлавон ки бо бартари як паҳлу пешсафи ҷониби Сайфиддинзода Сайфиддин аст. ӯ як паҳлу дорад, як бадан дорад. نه این غیر قاعده است، این رواج نیست در گوشتینی، رایج نیست در گوشتینی ملی. چونین طرز با چونین طرز گوشتین گرفتن از همین خاطر داور نیز خوازمایی را باز داشت و از مرکز گلیم امر کرد که با رقابت شروع کنند. بالاتر هم ذکر کرده بودیم که از منطقه سوخت امروز داوطلبان خیلی زیاد هستند و با راهبری مربیان خیلی با تجربه با آمادگی جدی امروز با این مسابقه آمدند و کوشش میکنند که هنر و ملکه خود را نشان دهند. ثانیه ها خیلی با شمار ماندند، اما این ثانیه های رفته ایستاده بر سود سیفالدین‌زاده سیفالدین است که او با برتری یک پهلو و یک بدن قدمهاش استوارتر است در این رقابت و 11 ثانیه دیگر در اختیار دارند تا تقدیر این رقابت را حل کنند. ولی برای روزیف کارش آمد نمی کند، بجز آگاهی یا همان تنبیهی که او صاحب شده است دیگر امتیاز نیست. یک تمام دیگر وقت تمام شد و با برتری یک پهلو و یک بدن نماینده ولایت سوخت سیفالدین‌زاده سیفالدین با دوری دوم برآمد. سیفالدین‌زاده سیفالدین بولیویا نصیب نماینده شهری دوشنبه علی جان سفرعلی. همان لحظه هایی که پهلوانان رقابت کردند و سیفالدین‌زاده سیفالدین امتیاز به دست آورد، همان لحظه ها برای ما و شما فراموش گذاشته می شوند و ما باز باشیم برمیگردیم به رقابت پهلوانان دیگر که در دور دوم با هم نیرو می سنجند. همین پهلوانی که در اکران‌های ما و شما است نوروز کریمزاد با لباس‌های سفید است و این پهلوانی که خلعت سبز دارد مسعود احمدزاد است که این حال با امر داور مرکز روی گلیم آمدند و با ادای احترام رقابت را شروع کردند. نوروز کریمزاد در دور اول رسول سعیدов را از ولایت مختار کوهستان بدخشان شکست داد و مسعود احمدزاد باشد سیمومین شریفزاد از منطقه رشت شکست داد. خب همکنون با همین گونه فشردن دست و با احترام به هم دیگر هر دو این پهلوان دست به چنگال می شوند و برای موفق شدن تلاش می کنند. هر دو هم واقعا امروز می توان گفت که کسبیت برابر دارند. قریب هر دو هم تجربه دیده میدان های بیرون از تاجیکستان هستند و امروز همکنون در داخل کشور در نزد مخلصان وطنی
ҳунару маҳорати худро ابوبکر месанҷад ва ки метавонад ки муваффақ шавад инро вақт нишон медиҳад. вале аз ҷиҳати сину сол наврӯз каримзод аз масъуди аҳмадзод дида калонтар аст ва таҷрибаи иштирокаш дар мусобиқаҳои мухталиф ҳам зиёдтар аст. вале масъуди аҳмадзод низ дар майдонҳои на танҳо гӯштини миллӣ, дар гӯштини ҷудо ҳам ҳунару маҳорати худро хеле хуб нишон додааст. дар гӯштини дар қаҳрамонии осиё миёни навҷавонон ба наздикӣ ширкат карда буд ва имрӯз ҳамакунун барои шоҳҷоиза мубориза мебаранд. маълум аст ки хеле бо эҳтиёт ҳар ду ин паҳлавон нерӯсанҷӣ мекунанд, зеро аз таҷрибаву аз малакаи ҳамдигар хуб огаҳ ҳастанд, якдигарро хуб медонанд, шояд хуб донанд ки усули дӯстдоштаи ҳамдигар кадом аст. аз ҳамин лиҳоз бо эҳтиёт бар муқобили ҳамдигар нерӯсанҷӣ мекунанд, чун дақиқаи дуюм сипарӣ мешавад, вале мо имтиёзи лозимаро мушоҳида накардем. дар рақобати маъзарат дӯстони азиз, дар рақобати аввали ҳар ду ин паҳлавон мо як пешсафӣ ё як серҳаракатиро хеле хуб мушоҳида кардем, вале дар нерӯсанҷии дуюмашон бубинед ки хеле бо эҳтиёт, хеле бо тамкин, хеле оҳиста гӯштин мегиранд. шояд инро дар каддовари рӯи гирем ин нодуруст доштан аз остини рақиб ба Наврӯз Каримзод огоҳии аввал дода мешавад. ин албатта барои ӯ чандон хуб нест. ана кунун баъд аз огоҳӣ гирифтан Наврӯз Каримзод фаъол шуд ва акнун мехоҳад ки иҷрои усул кунад. хуб инҷо аз пушти пои рақиб як лаҳза зарба зад Наврӯз Каримзод, то мехост ҳарифро ба тахтапушт афтонад, вале барояш муяссар нашуд. ба оҳистагӣ майдони имрӯза ҳавояш мӯътадил мешавад, чун ба қавли салқинтар мешавад ва ин албатта барои паҳлавонон як имконияти хуб ҳам ба миён меорад, то озодтару бо нафаси хубтар гӯштингирӣ кунанд. инҷо ҳаракати Наврӯз Каримзод буд, вале чун дар гӯштини миллӣ агар ҳариф ба замин афтод, дигар ҳаракатҳои зиёдӣ лозим нест, аниқтараш мумкин нест. аз ҳамин хотир довар нагузошт ки Наврӯз Каримзод ҳамин равиши гӯштингирии худро идома диҳад. минтақаи рашт илҳомиддин ҷаборов, намояндаи шаҳри Душанбе, Лоиқов Разиалло. хуб, 4 дақиқа сипарӣ шуд дӯстони азиз, вале имтиёз нест. имтиёзи лозимаро ҳар ду ин паҳлавон соҳиб нашуданд. аммо барои Наврӯз Каримзод он огоҳии гирифтааш метавонад ки ба мағлубият оварда расонад. яъне Наврӯз Каримзод агар ҳамин гуна равиш идома кунад, бо ҳамин як огоҳӣ ҳамин рақобатро бар суди ҳарифаш хоҳад буд. хуб, дӯстони азиз, албатта дар ҳоле ки агар рақобат то дақиқаи иловагӣ бурда шавад, 3 дақиқае ки баъд аз ин дода мешавад ва иҷрои усул дигар аз ҷониби ҳар ду паҳлавон
сурат нагирад, бо ҳамин як огоҳӣ Наврӯз Каримзод метавонад ки ин рақобатро бо бохт анҷом кунад. Вале ин партофти Масъуди Аҳмадзод баъдан баҳогузорӣ гардид ва сонияҳои хеле башумор боқӣ монданд ва ин сонияҳои тиллоӣ барои Масъуди Аҳмадзод албатта манфиатовар хоҳад буд. Вақт ба анҷом расид ва Масъуди Аҳмадзод бошад ҳамакунун дасташ боло мешавад ва Наврӯз Каримзод бошад хеле мутаассиф аст. Албатта хеле худро шояд сарзаниш ҳам кунад ки натавонист ки бар муқобили ин ҳарифаш нерӯсанҷӣ кунад. ва ин ҳамон ҳолате аст ки барои Масъуди Аҳмадзод баъдан довари рӯи гилем баҳогузорӣ кард ва ҳамин баъдан тавонист ки ӯро пирӯз гардонад. паҳлавонони дигар рӯи майдон меоянд. дӯстони азиз, کسیبی نماینده خطلاندو عبدالله آری با یک تکی سفید نماینده رشت جبارов илҳомиддин ҷаборов бо либосҳои сабз аз минтақаи рашт ва Разиаллоҳ Лоиқов аз дастаи Душанбе-ду ҳамакунун рӯи гилем омаданд. Разиаллоҳ Лоиқов дар даври аввал озод буд, рақобатро аз даври дуюм шурӯъ кард. илҳомиддин бошад Мубориз Мунавваровро дар марҳилаи аввал шикаст дод ва роҳи худро ба ин давр ҳамвор кард ва мебинем ки бар муқобили ин паҳлавони хеле шинохтаи кишвар чигуна ҳунарнамоӣ мекунад. Разиаллоҳ Лоиқов яке аз паҳлавонони хеле муваффақ аст дар риштаи гӯштини миллӣ ва дар гӯштини ҷудо ҳам ҳунару маҳолати худро нишон медиҳад ва имрӯз ҳаракати ҳарду ҳам хеле хуб ба назар мерасанд. аз оғози қуввозмоӣ дидани чунин серҳаракатӣ буд, дидани чунин пайдо кардани амалҳои ҷолиб. албатта чун дар мавриди Разиаллоҳ Лоиқов гуфтем, ӯ хеле усули зебову диданиро истифода карду ҳарифро ба тахтапушт афтонид. тела дод ҳарифро ва бо ҳамон ҳариф ба тахтапушт афтид ва Разиаллоҳ Лоиқов бошад роҳи худро ба даври дигар бурд. мебинем ҳалуки пушти пойро хеле хуб истифода бурдааст. бубинед, баъдан ҳарифро тела додааст. хуб, дӯстони азиз, чун болотар гуфта будем дар мавриди паҳлавононе ки дар вазни то 75 килограмм муддаён ба ҳисоб мераванд, имрӯз аллакай дутае аз онҳо дар рақобатҳои аввали худ муваффақ шуданд. ин Мирзоҷамил Рамазонов ва Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов буданд. ҳамакунун нафари дигаре ки дар ин вазн муддаӣ ба ҳисоб меравад, Саидчор Раҳматуллоев имрӯз аз дастаи хатлонду, ана ҳамин паҳлавоне ки дар экранҳои мо шумо аст, рӯи гилем омад. ин паҳлавон дар даври аввал озод буд ва марҳилаи дуюмро акнун оғоз мекунад. Муҳаммад Иқбол Тошев аз дастаи вилояти Суғд бо либосҳои сафед аст ва Саидчор Раҳматуллоев аз дастаи хатлонду бо либосҳои сабз рақобатро шурӯъ мекунанд. Муҳаммад Иқбол Тошев Али Бохиевро шикаст дод дар марҳилаи аввал ва ҳамакунун бо Саидчор Раҳматуллоев ки мухлисон аз нишастҷойҳо Саидчо гуфта садо мекунанд, бо як нерӯи қавиву азми бисёр ҳам муваффақона рақобатро шурӯъ кард.
خوب البته ببینید هر یک پهلوان امروز برای چی محبوب مخلصان میگردد؟ برای آن که روش گوشتینگیریش خوب است، آداب و اخلاقش خوب است و برای مردم پسند است. و امروز چون سایچا روی گلیم اومد، مخلصان همه کف میکوبند و از نشست جای ها سایچا گفته صدا میکنند و اینجا شاید از روی گلیم برآمدن سایچا برایش خطر داشته باشد. نه، اینجا داور ازبکستانی، داور درجه بین المللی ابراهیم کریموف چیزی بهاگذاری نکرد، یعنی تنبیه هم نداد، آگاهی نداد و اینجا سایچا خیلی با موفقانه میخواد بر مقابل تاشوف محمد اقبال نیروسنجی کند، ولی محمد اقبال هم تجربه دیده گوشتین های نوروزی است، تجربه دیده همان مربیان صاحب تجربه است، نمیگذارد که او بر مقابلش بگیرد. همان یا گوشتین نگرفتن برای نادرست داشتن برای سایچا به آن آورده رساند که آگاهی اول را سایچا رحمت الله بگیرد. این البته برایش چندان خوب نیست. خوب اینجا عملکرد سایچا یک لحظه توجه کرد تا حریف را به زمین افشاند، ولی حریف هم خیلی چست و چالاکانه از چنگال سایچا خود را رها کرد. سایچا رحمت الله را باید فعالتر گردد و کوشش کند که چون از جهت مجازات از حریف خفا میماند، اینجا انا همین گونه پرتاب یا که انا همین گونه اصول های پایزنی را خوب استفاده برد و این اصول سایچا رحمت الله از جانب داور روی گلیم بدن بهاگذاری گردید. همکنون سایچا با یک بدن پیشرفتی خود را همکنون مطمئن شد که او در خزینه خود یک امتیاز دارد و با دل پر همکنون میتواند که رقابت را ادامه دهد. خب اینجا هر دو هم یکدیگر را این طرف و آن طرف میکشند، ولی اجرای اصول را ما نمیبینیم با جز زمان بدن که سایچا رحمت الله دارد. سایچا رحمت الله اصلا همان اصول سر کتف را خیلی خوب استفاده میبرد. ما ده ها بار در گوشتین های نوروزی که در مناطق کشور میشود مشاهده کردیم که چگونه حریفان را با همین اصول با تختپوش میافتاند و امروز هم کوشش کرده است که اصول دوستاشای خود را استفاده برد. اینجا ناخواست انگشت محمد اقبال با چشمان سایچا رسید. این هم البته برقصدانه نبود، ناخواست شد. و داور اشاره میکند که سایچا باید یک لحظه نزد طبیب مراجعت کند، ولی سایچا میگوید خوب است، میتواند که رقابت را ادامه دهد. و بار دیگر داور از او پرسان میشد که مطمئن است و میتواند رقابت را ادامه دهد و سایچا میگوید که من آماده هستم تا رقابت را بار دیگر شروع کنم. محمد اقبال تاشوف هم البته ببینید خیلی مستحکم داشته از حریف را. ما هم معلوم است که چندان پهلوانی برای سایچا سهل و ساده نیست، پهلوانی کم تجربه نیست و او میتواند که مقابل چنین پهلوان ها نیروسنجی کند، ایستادگی کند. از همین خاطر ببینید تلاش هایش هم خوب است، حرکت هایش هم خیلی جالب هستند و سایچا باشد اینجا شاید آگاهی دویم را گیرد.
бале ҳамин тавр ҳам шуд бо сабаби гӯшти нагирифтан огоҳии дуюмро ба Саидчор Раҳматуллоев додан. ҳамакунон огоҳии дуюм ба Тамбе оварда мерасонад. хуб, ин хеле хатар дорад барои Саидчор Раҳматуллоев. ӯро мебояд фаъолтар шавад ва иҷрои усул кунад, вагарна аз майдон хориҷ кардани ӯро ҳамакунон ҳаракатҳои Муҳаммад Иқбол Тошев билохира самар овард. ӯ низ тавонист ки имтиёзи баданро соҳиб шавад. аз ҷиҳати имтиёзҳо ҳарду баробар шуданд. танҳо Саидчор Раҳматуллоев танбеҳ дорад. зиёда аз як дақиқаи дигар боқӣ мондааст ва дар ин дақиқаи боқӣмонда мебинем ки бахти кадоме аз ин паҳлавонҳо механдад ва метавонад ки ба даври баъдӣ роҳи худро ҳамвор кунад. хуб, шояд инҷо ба хотири аз рӯи гилем баромадан довар чизе қазоат кунад, вале на. инҷо маълум шуд ки Тошев Муҳаммад Иқбол бо таъсири ҳариф аз рӯи гилем баромадааст. чун гуфтем дӯстони азиз, билохира ҳамон ҳаракатҳои пайваставу ҳаракатҳои доимӣ Муҳаммад Иқбол Тошев ба он оварда расонид ки билохира бо имтиёзи ҳалоле ки баландтарин имтиёз дар гӯштини миллӣ аст, пирӯзӣ ба даст биёрад ва Саидчор Раҳматуллоевро аз идомаи рақобатҳо маҳрум кунад. ин ҳамон бадане ки Саидчор соҳиб шуда буд. ва ин бадане ки Муҳаммад Иқбол касб кард. ва ин партофти хеле зебои Муҳаммад Иқбол буд ки тавонист Саидчор Раҳматуллоевро аз идомаи рақобатҳо маҳрум кунад. шояд боз мо як рақобати хеле ҷолибу хеле диданиву хеле арзандаро бибинем. Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов бо либосҳои сафед аст, намояндаи шаҳрнои тобаи марказ Фарух Баротов бо либосҳои сабз рӯи гилем омаданд. мебинем ки дар рақобати ҳарду ин паҳлавон чӣ ҷазобияту чӣ зебогии гӯштини миллӣ барои мову шумо ба намоиш гузошта мешавад. Муҳаммад Шариф Наҷмиддиновро мушоҳида кардем ки дар марҳилаи аввал чӣ гуна ҳунари воло нишон дод бар муқобили Шерзод Эминов ва ба ин давр омад. инҷо як ҳаракати Баротов буд, вале инҷо имтиёзовар нашуд. Фарух Баротов дар марҳилаи аввал озод буд ва ҳамакунун ин амалкарди Фарух Баротов паҳлӯ баҳогузорӣ мешавад. Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов аз ҳариф қафо мемонад. акнун равиши қуввозмоии Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов шояд дигар шавад, чун ӯ аллакай бозанда аст дар ин рақобат ва ҳариф бошад бо ҳамон як партофте ки паҳлӯ баҳогузорӣ гардид.
пешсаф аст. Инҷо як ҳаракати дигар буд аз ҷаноби Фарух Баротов. бале дигар бора барояш иҷозат надод Муҳаммадшариф Наҷмиддинов ки ҳамон партофти худро такрор кунад. кораш чандон омад накарда истодааст Муҳаммадшариф Наҷмиддиновро, вале ин амалкардаш албатта ки имтиёзовар ҳаст. имтиёзи бадан қариб буд ки Фарух Баротов ба тахтапуш меафтид, вале хеле хуб дифоъ карду худро яктарафа гирифт, вагарна кор дар ҳамин ҷо ба этимом мерасид. албатта бартари паҳлӯ аз бадан зиёд аст, аз ҳамин хотир ин ҷо пешсаф Фарух Баротов аст, оне ки бо яктаки сабз нерӯсанҷӣ карда истодааст. ана инро мегӯянд ҳалол. бале ин ҳалол аст, чаро ки таҷрибаи Муҳаммадшариф Наҷмиддинов барояш ин ҷо кор дод ва ӯ ҳарифро маҷбур кард ки ба иштибоҳ роҳ диҳад, иҷозат диҳад ба Муҳаммадшариф Наҷмиддинов ки усули мехостаи худро иҷро кунад. Муҳаммадшариф Наҷмиддинов роҳи худро акнун ба даври сеюм ин партофти аввал буд ки паҳлӯ баҳогузорӣ гардид ва ин партофти бадан ва ин партофти бадан аст ва ин бошад партофти ҳалоли Муҳаммадшариф Наҷмиддинов. O'zbekiston Karimqulov, Amroqul. доварон иваз мегарданд дӯстони азиз. довари марказ Самандари Муҳаммадӣ аст ва бо либосҳои сафед Муҳаммад Раҳим Сарахонов аст ки худро бо яктаки сафед намояндаи шаҳри Душанбе Муҳаммад Раҳим Сарахонов, бо яктаки сабз намояндаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Деваштичи Убайдӣ. бо яктаки сафед намояндаи минтақаи Рашт Ҷамилов Муҳаммад Холид, бо яктаки сабз намояндаи минтақаи Рашт Набиев Абубакр. Муҳаммад Раҳим Сарахонов дар рақобати аввали худ анқариб дар 12 сония тавонист ҳарифи худро шикаст бидиҳад. хеле сода ва ба ин марҳила роҳи худро ҳанвор кард Муҳаммад Раҳим Сарахонов ва инҷо бо хуб як ҳаракати хуби Деваштичи Убайдӣ буд. мехост аввалин шуда ӯ имтиёзро ба даст биёрад, вале муваффақ нашуд. Муҳаммад Раҳим Сарахонов, дӯстони азиз, Рамазонов Мирзоҷамил таҷрибадидаи бо намояндаи шаҳри Душанбе Исоқзода майдонҳои Асан. бузурги гӯштини ҷудо ҳаст ки ба навакӣ дар грандслами Анталия аз худ маҳорати воло нишон дод. рақибони хеле сарсахтро аз сади роҳи худ бардошт, вале аз паҳлавони хеле шинохтаи гурҷистонӣ Тато
Гарашвили шикаст хӯрд ва барои медали биринҷӣ имкон дошт ин паҳлавони мо дар гранд-слами Анталия, вале аз намояндаи Ӯзбекистон шикаст хӯрд. яъне имрӯз паҳлавонони мо ки дар ин мусобиқа ҳунарнамоӣ карда истоданд, зиёдашон дар гӯштини ҷудо хеле муваффақ ҳастанд, дар мусобиқаҳои бонуфуз ширкат мекунанд. Деваштич бошад, мо гӯштингирии ӯро зиёдтар дар ҳамин мусобиқаҳои дохилӣ мушоҳида кардем. аз натиҷаҳои сатҳи байналмилалияш ростӣ мо чандон маълумот надорем, вале дар гӯштинҳои миллӣ мо ҳунару маҳорати ӯро хеле хуб мушоҳида кардаем. инҷо ягон амалкарди ҷолиб ё партофти дидание ки мову шумо ва он мухлисоне ки дар майдон қарор доранд бубинем, то кунун мушоҳида накардем аз ҷониби ҳарду ин паҳлавон, чун маълум аст ки барои Муҳаммадраҳим Сарахонов ҳариф чандон ҳарифи суст ё камтаҷриба нест, чаро ки ҳарифи аввали худро хеле ба осонӣ шикаст дод Муҳаммадраҳим Сарахонов. Саиҷони Ҳайдарро инҷо огоҳӣ ба Деваштич дода мешавад. ин огоҳӣ албатта шояд дубора ӯро фаъол кунад ва ӯро ба сӯи ҳаракатҳои ҷолибу ба сӯи иҷрои усулҳои диданӣ бубарад. дар вазни то 65 килограмм баъди вохӯрӣ тайёрӣ бинад. намояндаи душанбеду Муҳаммад Исо Раҷабов ростӣ дар озмоии ҳарду ин паҳлавон то кунун ҷаззобияти гӯштини миллиро мо мушоҳида накардем ва инҷо як ҳаракати Деваштич буд ки навтавонист ки имтиёзи лозимаро ба даст биёрад. як лаҳза Деваштич либосҳои худро ба тартиб медарорад ва аз сари нав Самандари Муҳаммадӣ амр мекунад ки паҳлавонон ба рақобат шурӯъ кунанд. ин гуна боду ҳаво акнун хуб шуд барои паҳлавонон, хеле мусоид аст. фақат зарур аст ки барои мо амалҳои ҷолибу партофҳои диданӣ ба намоиш гузоранд. инҷо як ҳаракати Сарахонов буд, вале ҳаракати бенатиҷа, ҳаракати беимтиёз. ҳаракатҳои Деваштич муқобили ҳариф зиёдтар шуд, вале чун дақиқаҳо ҳам ба охир расида истоданд, танҳо сонияҳои ба шумор боқӣ монданд, аммо имтиёз нест. ба хотири нодуруст доштан аз ҳамун гӯем шалвари рақиб огоҳии дуюм ба Деваштич дода шуд ки ин огоҳӣ ба танбеҳ оварда расонид ва ӯ ҳамакунун танбеҳ дорад. хуб, инҷо чӣ ишора мекунад? гирет мегӯяд, баъд аз амри довар бояд рақобатро шурӯъ мекарданд. Муҳаммад Холид
جمیلا خب همکنون دیگر محمد رحیم سرخانوف وقت را کشاله میدهد. شاید اینجا از جانب داور مجازات هم شود، ولی نه. یک ثانیه دیگر تنها وقت با انجام رسید. دوستان عزیز، همین طور با یک تنبیهی که دیواشتیچ داشت، محمد رحیم سرخانوف رای خود را به دور دیگر بود. با یک تکی سفید نماینده دوشنبه 2 محمد ایسا رجب. این رقابت هم تکی سبز نماینده دوستان و خطلان 2 هواداران مصطفی گوشتین عبدالفتاح. ملی، شاید رقابت دیدنی هم برای ما باشد. انا همین پهلوانی که در اکران‌های ما و شما است، میرزا جمیل رمضانوف از دسته خطلان 1 و حریف او باشد حسن اسحاقزاده با لباس‌های سبز از دسته دوشنبه 2 رقابت را شروع کردند. ما در دور اول دیدیم که میرزا جمیل رمضانوف صفیدین خلیلزاده را چگونه با یک پرتافتی خیلی زیبا و دیدنی با تخت پشت افتاند و امروز اکنون در این رقابت بر مقابل حسن میبینیم که از کدام راه و روش استفاده میبرد. خب اینجا حرکت های حسن اسحاقزاده نسبت به میرزا جمیل رمضانوف خوبتر به نظر میرسد. در گلیم رقم 2 بعد این واقعه تیاری بینند ورزشکاران وزن تا 75 کیلوگرم. نماینده ولایت سوخت دلمرادزاده شهاب‌الدین با نماینده خطلان 1 اسحاقزاده حسین. خاطر که هر دو پهلوان از روی گلیم هر دو پهلوان بر آمدند، داور رقابت را باز داشت و امر کرد که از روی گلیم بار دیگر به رقابت پردازند. خوب اینجا یک حرکت میرزا جمیل رمضانوف بود، ولی این حرکت از جانب سمندر محمدی به توجه نموند و این حرکتی که او مقابل رقیب انجام داد بعداً بهاگذاری گردید. هر حرکتی که در گوشتین ملی یعنی نزدیک به امتیاز است و البته بهاگذاری میگردد و این حرکت میرزا جمیل رمضانوف هم بهاگذاری گردید و امتیاز بدن را صاحب شد. خوب حرکت حسن اینجا بیشتر بود، ولی نتیجه آور نبود. تنها همون یک امتیاز بدنه که میرزا جمیل رمضان داشت. اینجا آگاهی به حسن اسحاقوف داده می شود. اکنون با وجود آنه که میرزا جمیل رمضانوف بدن داشت، پیش صف بود، باز حریف او یک آگاهی گرفت که این میتواند باز بر سود میرزا جمیل رمضان برابریت فدراسیون گوشتین ملی گوشتینگیری تاجیکستان اینجا روند خودرویی را تماشا کرده ایستاده است. پرتافت میرزا جمیل رمضانوف اینجا پهلو بهاگذاری می شود. همکنون یک پهلو و یک بدن می تواند که
محمد معذرت دوستان عزیز میرزا جمیل رمضانوف را پیشصف کند. هر دو هم برای امتیاز تلاش کردند در این نیروسنجی آخر، ولی به نتیجه بود. همونو با یک پهلو و یک بدن میرزا جمیل رمضانوف پیشصف است و او نمیگذارد که حسن اسحاقوف امتیاز ستانند از او. در گلمی رقم 2 بعد این واخوری تیاری بیند ورزشکاران وزن تا 72 دقیقه ها هم سپاری شده ایستادند و همانو با یک پهلو و یک بدن پیشصفی بر جانب میرزا جمیل رمضانوف، آنه که در رشته گشتین ملی مخصوصا در همین میدان تجربه خیلی زیاد دارد. امروز پیشصفی خود را گمانم کار حسن دیگر تمام این اصول مقبول و دوست داشته میرزا جمیل رمضانوف است. وقتی حریف را از میان میدارد دیگر برایش امکانیت باقی نمیماند. این هم البته بدن با گذاری می شود. خب دو بدن و یک پهلو اینجا برسودی میرزا جمیل رمضانوف است و زیاده از یک دقیقه دیگر باقی مانده است تا تقدیر این رقابت حل شود. خب اینجا یک لحظه البته پهلوانان و داور کنجی بر میخورند. خب اینجا امر داور بود که ایستید، ولی پهلوانان شاید نشنیدند و همون روش گوشنگی خود تا با آخر مبارزه ادامه دادند. خب ثانیه ها هم با شمار ماندن و میرزا جمیل رمضانوف همونو پیشصف است. سی و 33 ثانیه دیگر در اختیار دارند و به خاطر برآمدن از روی گلیم و حسن اسحاقوف آگاهی دویم داده می شود که این به تنبیه آورده می رساند. اینجا هر دو پهلوان از دایره معین شده یا از روی گلیم برآمدند و داور روی گلیم سمندر محمدی امر کرد که پهلوانان باید از مرکز رقابت را شروع کنند. والیبیاد نصیب نماینده شهر دوشنبه 2 محمد ایسا رجب. 4 3 تمام. دیگر برای حسن اسحاقوف شانس باقی نمیماند و میرزا جمیل رمضانوف باشد و دور دیگر برآمد که آنجا با محمد رحیم سرخانوف نماینده خطلان 1 میرزا جمیل رمضانوف در گلمی رقم 2 ایوازی داوران. داورانی روی گلیم هم عوض می شوند و پهلوانان دیگر هم
روی گله میآیند. آن پهلوانی که نوکک از میرزا جمیل رمضانوف شکست خورد. نماینده منطقه رشت اسحاقزاده حسن و همکنون برادر او اسحاقزاده حسین. نماینده فدراسیون ملی گوشتنگیری مرادزاده خیراندیش. خوب دوستان عزیز، نماینده ولایت سوخ دلمرادزاده شهاب‌الدین. با یک تکی سبز دلمرادزاده شهاب‌الدین با حسین. لباس‌های سفید است و حریف او باشد اسحاقزاده حسین با لباس‌های سبز رقابت را آغاز کردند و می‌بینیم که هر دو این پهلوان چگونه می‌توانند که هنر و مهارت خود را بر مقابل همدیگر نشان بدهند. و اینجا حرکت حسین اسحاقزاده خوبتر به نظر می‌رسد و او حرکت می‌کند که بر مقابل شهاب‌الدین دلمرادزاده یک نبرد و نیروسنجی ارزنده نشان بدهد. شهاب‌الدین دلمرادزاده ذکرالله قادرزاده را در مرحله اول شکست داد از دسته خطلان دو و همکنون امروز در رقابت بعدیش بر مقابل این پهلوان هنرنمایی کرده شده است. آگاهی اول بر شهاب‌الدین داده می شود و اینجا البته از آغاز ما مشاهده کردیم که حسین اسحاقزاده پیشرفتی را زیادتر میخواهد که بر دوش بگیرد و او بیشتر حرکت میکند که امتیاز اول را او صاحب شود. اینجا یک حرکت پهلوان خیلتی سبز داشته بعداً بها گذاری شد و او همان پیشرفتی و چست و چالاکی که داشت بالاخره ثمر آورد و اینجا یک حرکت دیگر از جانب این پهلوان خیلت سبز داشته بود که امتیاز آور نشد. خوب انا همین پرتاب همکنون شاید امتیاز آور شد. 65 کیلوگرم وادی وخوری تیوری بینم. خب اینجا داور مرکز یک لحظه توجه کرد شاید امتیاز بدن بود ولی باز قرار خود را دیگر کرد، چیزی بهاگذاری نکرد. همانا با یک بدن پهلوان خیلت سبز داشته حسین اسحاقزاده پیشرفت از اینجا یک حرکت دیگر از جانب این پهلوان و دویم بار توانست که امتیاز بدن را صاحب شود. خوب شهاب‌الدین همکنون از حسین قفا میماند. معلوم بود که در آغاز هم حسین اسحاقزاده بسیارتر تلاش میکرد تا از این روش کار بگیرد و هرچی خود را فعالتر نشان دهد تا تواند که بر مقابل این حریفش هنرنمایی کند. اسحاقزاده حسین در مرحله اول آزاد بود از دسته خطلان یک و این رقابت نخستی او به شمار می‌رود که در دور دوم با شهاب‌الدین نیروسنجی کرده ایستاده است و می‌بینیم که چون یک لحظه یک رقابت انیق‌ترش از حریف کمتر دارد شاید نفس تازه‌تر دارد. از همین خاطر فعالیتش یا کارش در میدان خوب به نظر رسیده ایستاده است. این پهلوان خیلت سبز داشته دسته خطلان یک. شاید اینجا یک لحظه حسین با طبیب مراجعت کند، با دکترانی که اینجا خدمت میرسانند، ولی وانمود میکند که اشاره میکند که او میتواند رقابت را ادامه دهد
ва вақт ҳаст барои ҳарду паҳлавон то равиши инқивозмоиро дигар кунанд, имтиёзи лозимаро ба даст биёранд. инҷо як ҳаракати Шаҳобуддин албатта барояш бадан овард. ҳамакунун аз ҷиҳати имтиёз ё бадан ҳамоно ҳусейн исҳоқзода пешсаф аст. ду бадан дорад, вале барои ин ҳаракати зебои намояндаи дастаи хатлон як боз имтиёзовар шуд ва боз ӯ тавонист ки имтиёзи баданро соҳиб шавад. як лаҳза яктаки худро ба тартиб медарорад исҳоқзода ҳусейн ва бори дигар метавонанд рақобатро шурӯъ кунанд. зиёдтар аз 2 дақиқа дар ихтиёр доранд ҳар ду ин паҳлавон ва довари марказ гиред мегӯяд. хуб, ҳаракати исҳоқзода ҳусейн буд ки инҷо ҳалуки даруни пойро ба кор мехост бубарад, вале зуд Шаҳобуддин пайхас кард ки ӯ аз ҳамин равиш кор мегирад. ба ҳамин хотир иҷоза надод ки ҳусейн партофти диданиеро ба анҷом расонад. танҳо мо қариб ки ҳамон қувваҳои баробарро дар инҷо мушоҳида карда истодаем. танҳо ҳамон дар як лаҳза тағйир додани равиши гӯштингирӣ барои ҳусейн исҳоқзода боис шуд ки ӯ тавонист 3 баданро соҳиб шавад. хуб, инҷо боз як амалкарди дигареро намояндаи дастаи хатлон як мехост иҷро кунад, вале Шаҳобуддин барояш имкон надод. غالبیت نصیب نماینده منطقه رشت مولا رجب خلیفاєв. разиалло лоиқов, масуди аҳмадзод, муҳаммад иқбол тошев, муҳаммад шариф наҷмиддинов, муҳаммад раим сарахонов ва мирзоҷамин рамазонов аз он паҳлавонони муваффақе ҳастанд ки ҳамакунун роҳи худро ба даври чаҳор якниҳоӣ ҳамвор карданд ва навбат ба Шаҳобуддин дилмуродзода ва ҳусейн исҳоқов расидааст ки то тавонанд худро дар қатори нафарони муваффақе ки ба марҳилаи чорякниҳоӣ роҳ ёфтанд худро дар он феҳрист ҷо кунанд. барои ин танҳо сонияҳои башумор боқӣ мондаанд то ғолиби ин ҷуфт муайян шавад. агар ҳамин гуна имтиёзе ки мо дар табло мебинем ҳамин гуна имтиёз бошад, пас албатта ки ғолибият бар ҷониби исҳоқзода ҳусейн аст, чаро ки ӯ 3 бадан дигар агар таваҷҷӯҳ кунем. хуб, инҷо як лаҳза ба усули ҳар ду ин паҳлавон таваҷҷӯҳ мекунем. ин ҳаракати Шаҳобуддин дилмуродзода на чизе вағугузорӣ нашуд, чун вале довари марказ як лаҳза таваҷҷӯҳ мекунад ба наворҳои такрорӣ то мутмаин шавад ки ин партофт имтиёзовар буд ё на ва қарори худро баъдан мебарорад. мо низ таваҷҷӯҳ мекунем ана ҳамин ҳолате ки хуб партоф иҷро шуд, баъдан довари рӯи гилем истед гуфт. бубинед ана ҳамин ҳолат аллакай партоф иҷро шуд, як паҳлӯ
ҳариф ба замин афтид, баъдан довари روی گیریم استید گفت. بله همین طور هم بود دوستان عزیز. بالاخره در آخرین ثانیه های قوازمایی شهاب‌الدین توانست پهلو کسب کند همون امتیازی خیلی لازمه که در این آخر قوازمایی برایش لازم بود. او توانست که امتیاز پهلو رو صاحب شود و اگر ایستادگی کند پس اینجا بدنی چهارم با حسین داده شد، ولی این برایش کمک نکرد و با همان یک پهلویی که در ثانیه های آخر نماینده ولایت سوخت تیمورزاده شهاب‌الدین به انجام رسانید، برایش منفیت آور شد و شهاب‌الدین به دور دیگر راه یافت. خوب، از دور دوم تنها یک رقابت دیگر باقی مانده است و این رقابت البته برای سفید نماینده ولایت سوخت سیفالدین زاده سیفالدین با یک تکی سبز نماینده شهر دوشنبه حیدر سعید کبیرزاده. و اکنون دوستان عزیز نوبت را ما با همکارمون کریمخان بگمت میدهیم و روند قوازمایی ها را برای شما شرح و توضیح میدهد. با عرض سلام به مخلصان و هواداران و علاقمندان گوشتین ملی. گزارش مستقیم ما از جریان رقابت‌های مسابقه جمهوریوی اوید با گوشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه بخشیده به تجلیل 25مین سالگرد روز وحدت ملی جمهوری تاجیکستان در حال پیگیری شدن است و در مرحله دوم رقابت‌ها این پهلوانانی که همکنون در دسته وزن 75 کیلوگرم در حال مبارزه کردن است. با لباس های سفید یا به تعبیر یک تکی سفید، این پهلوان از ولایت سوخت سیفالدین زاده سیفالدین هست که در برابر حریفش با یک تکی کبود حیدر سعید اکبرزاده. هر دو پهلوان است، پهلوانان با تجربه هستند، یعنی تجربه اشتراک در صحنه رقابت های داخلی جمهوریوی دارند. این هم یک حلوک داخلی یا اینکه همان حلوک بین که در گوشتین ملی ما هم خیلی اصول سر استعمال هست. و اگرچه حیدر سعید کبیرزاده بارها در صحنه رقابت های داخلی جمهوریوی حضور پیدا کرده است، هنرنمایی کرده است، ولی در برابری و این هم یک عملکرد بسیار جذابه. ببینید چگونه با زور و توان حریف رو با پهلو افتانید. به همین ترتیب با ورزشگری که با یک تکی سبز هست، یک پهلو، این هم یک امتیازی هست که برابر با حلال هست. و از نگاه امتیازات و حرکات معمولی یادآور میشیم که حیدر سعید اکبرزاده پیش سر است، یعنی برتری کلی دارد و فعلا در حال دست و پنجه نرم کردن با یک جذابیتی که در گوشتین ملی ما هست، با همان روش، با همان روند و با همان نحوه یا همان طریقی که ورزشگران سرعت نوکیشان را زیاد میکنند، یعنی در حال با هم
мубориза кардан суръатро меафзоянд ва ба ҳамин васила усули мавриди назарашонро иҷро мекунанд. Аз камарбанд бо дасти чап Саид Акбарзода майли иҷрои усулро ба самти чап кард, вале муваффақ нашуд. Саид Акбарзода пешсаф аст ва ба ҳамин тартиб бо иҷрои ҳалуки маъмулии дохилӣ, иҷрои усуле ки аз сӯи Сайфиддин сурат гирифт ва як бори дигар низ усули камарае ки истифода мешавад, натиҷае намебахшад. Довар чӣ қазоват мекунад дар ин маврид? Абубакр Бокия. довар чӣ қазовате мекунад, вале довар фақат гиред мегӯяд дар Сайфиддинзода. Сайфиддин ки аз мактаби варзишии вилояти Суғд намояндагӣ мекунад, то ин ҷо ҳеҷ имтиёзе надорад. 1.5 дақиқаи дигар то поёни вақти асосӣ боқӣ мондааст ва бо як паҳлӯе ки дар рӯйхат ё имтиёзоти Саид Акбарзода нишон дода шудааст, ӯ пешсаф аст. бори дигар ҳам як нидои рӯҳиябахш аз худ ихроҷ мекунад, бо як бадан мегирад ва ин ҳам аз лиҳози фаннӣ хеле варзишгаре ки дар ҳоли тавсия ёфтан аст. бо яктаки сафед намояндаи душанбе як Алиҷон Сафаралиев, бо яктаки сабз намояндаи Хатлон 2 Баҳром Софиев. баъди бохӯрӣ тайёрӣ менанд варзишгарони вазни кор 65 килограмм даври сеюм. баъд аз ин рақобат, дӯстони азиз, дар дастаи вазни 75 килограмм рақобати варзишгарон дар марҳилаи ниманиҳоӣ сурат хоҳад гирифт. сонияҳои поёнии вақти асосӣ ва ба ҳамин тартиб воқеан низомномае ки имрӯз аз сӯи дастандаркорони Федератсияи миллии гӯштингирии ҷумҳурiyati Торкистон рӯи кор ҳаст ва ба назар мерасад ки барои мусобиқоти байналмилалӣ ё дар сатҳи байналмилалӣ ё ҷаҳонӣ қабул шудани Федератсияи гӯштингирии мо ё ҳамин гӯштингирии мо воқеан заминаҳои бисёр мусоидеро фароҳам меорад ва дур нест ки мо шумо низ шоҳиди ин таҳаввулот ё ин рӯйдоди муҳими таърихӣ бошем ки воқеан Федератсияи ҷаҳонии гӯштини миллии мо гӯштингирӣ ҳам таъсис ёбад ва ба ҳамин тартиб паҳлавонони сайёра ва ҳамчунин мусобиқоти гӯштини миллии мо дар кишварҳои дигар низ баргузор шавад. Ба ҳамин тартиб Ҳайдари Саид Акбарзода ки аз дастаи Душанбе як намояндагӣ мекард, ин чеҳра бо ба даст овардани ду бадан ва як паҳлӯ дар ин рақобат пирӯз шуд ва ба ҳамин тартиб ба марҳилаи чаҳор якниҳои рақобатҳо роҳ хоҳад гирифт. ин ҳам ҷузъиёте аз ҳаракоти фаннӣ ё ҳамон ҳаракоти техникие ки дар рақобати Сайфиддинзода ва ҳамчунин Саид Акбарзода мушоҳида кардем ки ҷузъиёти бештар ё истифодаи бештари усулҳо аз сӯи Ҳайдари Саид Акбарзода буд. Ба ҳамин тартиб, дӯстони азиз, ба марҳилаи чаҳор якниҳоӣ таваҷҷӯҳ мекунем, ҷое ки
варзишгари ғолиб ба марҳилаи ниманиҳоӣ суъуд хоҳад кард. бо яктаки сафед намояндаи душанбе 1 масъуди аҳмадзод, бо яктаки сабз намояндаи душанбе 2 лоиқов разиалло. ба ҳамин тартиб дӯстони азиз умедвор ҳастем ки боз як рақобати ҷаззобу дидание мо шуморо дар интизор аст, чун ду чеҳрае ба саҳнаи рақобат мебароянд ки ҳарду ҳам дар рақобатҳои дохили ҷумҳуриявӣ ҳунару истеъдоди хубе ба намоиш гузоштаанд. Ҳамчунин ҳарду ҳам дар саҳнаи рақобатҳои байналмилалӣ таҷриба доранд, ва вижа разиаллоҳ лоиқов ва бо ҷудогии сафед масъуди аҳмадзод ҳаст ки дар чанд марҳила аз рақобатҳои дохилии ҷоми раиси шаҳри душанбе пирӯз шудааст ё дар мусобиқоти анъанавие ки бахшида ба ифтихори ҷашни наврӯз баргузор мегарданд, наврӯзи байналмилалӣ, масъуди аҳмадзод пирӯз шудааст ва разиаллоҳ лоиқов ки иҷрокунандаи усул аст ба самти чап, ӯ ҳам дар корномааш дар рақобатҳои байналмилалӣ дастовар дорад. аз ин рӯ метавон гуфт ки таҷрибаи ҳарду ҳам хеле зиёд аст ва бубинем дар ин рақобат кадоме аз ин паҳлавонон бештар дурахшон зоҳир мешаванд, чун ғолиби ин ҷуфт ба марҳилаи ниманиҳоӣ меравад. Боз ҳам нахустин шуда барои иҷрои усул ин разиаллоҳ лоиқов аст ки ҷаҳд мекунад, вале то ба поён намерасонад. яъне ҳамон хати дифоъ ё зидди ҳамла ҳам аз сӯи масъуди аҳмадзод ҳам ба маврид истифода мешаванд. аз ин хотир ин гуна усулҳое ки иҷро мешаванд аз сӯи разиаллоҳ лоиқов дар ҳамон лаҳзаи они воҳид ё дар лаҳзае ки иҷро мешаванд ин усулҳо иттифоқ намеяфтанд ё ягон натиҷае ба вуқӯъ намепайвандад. аз 2 дақиқаи чанг ба гиребони ҳамдигар задани ин варзишгарон ҳеҷ натиҷагирие нашуд ва ба ҳамин тартиб бубинем ки дар идомаи рақобат чӣ иттифоқоте хоҳад афтод. ба ҳар ҳол ду чеҳраи номошнои гӯштини миллии тоҷик ва ҳамчунин гӯштини ҷудо дар мусобиқаи ҷумҳуриявии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри душанбе бахшида ба таҷлили 25-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллии ҷумҳурии тоҷикистон ҳунарнамоӣ мекунад. як иҷрои дигаре ҳамон ҳалоки байн аз сӯи лоиқов буд, вале то ба поён нарасонд. вале зидди ҳамла ки як чархишнок ҳаст, воқеан хатарнок ҳам метавонад бошад дар баъзе маврид ки агар иҷрои усул хуб сурат бигирад. غالبیت نصیب نماینده خطلان 2 بهرام صوفی‌یف ва дар ҳоли ҳамла кардан аст лоиқов ва як пойзане ҳам сурат мегирад аз сӯи масъуди аҳмадзод, вале ҳеҷ натиҷае нест. نماینده خطلان 2 عبدالله عارف و نماینده شهر دوشنبه عارف جان دادار мураббии шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон садриддин обидов ҳам тамрин кардааст ва бубинем акнун идомаи рақобат чӣ хоҳад шуд. ба саҳнаи рақобат бармегардад масъуди аҳмадзод ва ҷазобияту амалкарди варзишгаронро дар идомаи ин мубориза мушоҳида хоҳем кард. хушбахтона барои лоиқов ҳам ҳеҷ осебе нарасидааст ва ба назар мерасад ки рақобатро идома бидиҳад.
ба самти чап ин бор таваҷҷӯҳ мекунад ки иҷрои усул кунад. аммо Масъуди Аҳмадзод ҳам як паҳлавони дасту побастае нест. Ба ҳар коре ки ҳариф мехоҳад бикунад, бубинед чӣ ҷавобе мегардонад. аз ҷуфти остини ҳариф ба маврид қапида буд ва ҳамон усули мавриди назарашро иҷро кард ва то ҷое ҳам муваффақ шуд. як танбеҳ то ин ҷо ба Лоиқов дода шудааст. не танбеҳе нест, мазарат, вале як бадан ба Масъуди Аҳмадзод ва ин ҳам як огоҳӣ ба Масъуди Аҳмадзод, вале Масъуди Аҳмадзод мазарат ки як имтиёзе дорад, ин ба он яъне далолат мекунад ки пешсафӣ бар суди Масъуди Аҳмадзод ҳаст. ба ҳамин тартиб Лоиқов эҳсос мекунад ки дақиқаи охири мубориза аст. дар ҳар лаҳза ҷаҳд ва талошаш барои расидан ба ҳамон ҳадафи ниҳоӣ ҳаст, яъне гирифтани ҳамон як бадане ки ба ҳариф вогузор кардааст. ба ҳамин тартиб сонияҳои поёнии вақти асосӣ аст. дӯстони азиз, Масъуди Аҳмадзод дар ҳоли расидан ба марҳилаи финалии рақобатҳо. як бардошта задане ба маврид ва ин ҳам паҳлӯе ки иттифоқ меафтад ва ин ҳам имтиёзи комили ҳалол ба таъбири довар. ба таъбири довар ин имтиёзи комил аст ва Масъуди Аҳмадзод исбот кард бори дигар ки дар форми идеалӣ ва форми хуби варзишӣ қарор дорад. ба ҳамин тартиб довар ҳам дасти Масъуди Аҳмадзодро хоҳад бардошт ва як қадами дигар, як қадами устуворе хоҳад бардошт барои расидан то ба марҳилаи финалӣ. бубинем ҷузъиёти пирӯзиро аз ҷуфти остини ҳариф иҷрои усул кард. як бадан гирифт. бубинед, ин ҳамон бадане ки иттифоқ афтод, дӯстони азиз. ва баъд аз он ана ҳамин усули бардошта задан як зидди ҳамлае буд ки ба ҳалуки дохил истифода кард Масъуди Аҳмадзод. дар ин гуна истифодаи усулҳо воқеан як зидди ҳамлаи бисёр моҳирона ва озмудашудае бояд бошад ки варзишгар иҷро кунад ва ба ҳамин тартиб Масъуди Аҳмадзод ба марҳилаи ниманиҳоии рақобатҳо меравад. бо яктаки сафед намояндаи вилояти Суғд Тошев Муҳаммад Иқбол, бо яктаки сабз намояндаи Федератсияи миллии гӯштингирӣ Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов. дӯстони азиз, боз чеҳраҳо ё падидаҳои ошно ки дар саҳнаи рақобатҳои дохили ҷумҳуриявӣ ҳунару истеъдоди онҳоро тамошо кардаем, ба саҳнаи рақобат мебароянд. дар остонаи таҷлили ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ буд ки мо дидем чӣ гуна Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов тавонист ки барандаи шоҳҷоиза шавад. бубинед, бардошта задан, вале ин ҳам як амалкарди бисёр зебо. аҳсан ба Тошев. Тошев ҳам варзишгаре ки ба ҳунару истеъдодаш бояд каф гуфт. Тошев дар ноҳияи Масчои вилояти Суғд ба дунё омадааст ва дар он ҷо тамрин кардааст. таҳти ҳидояти Муҳаммад Ҷовид Умедов тамрин мекунад ва ба ҳамин тартиб истеъдоде ки аз ӯ ба чашм мерасад воқеан дар ҳамон кӯҳҳо ва манзараҳои хуби ноҳияи Масчо ҳаст. аҳсан ба ҳунару истеъдодаш ки то ин ҷо як паҳлӯ гирифт. як паҳлӯи дигар метавонад тақдири қуввозмоиро ҳал кунад. ҳанӯз намешавад гуфт ки Тошев пурра пирӯз ҳаст, вале ба ҳар ҳол метавон гуфт ки Тошев дар ин ҷо пешсаф аст, вале ҳудуди 4 дақиқа бештар то поёни вақти асосӣ ки боқӣ мондааст, партоби болои шонаи Наҷмиддинов, вале дар сурати бемавқеъ иҷро шудан метавонад осебе дошта бошад ба варзишгар, вале хушбахтона осебе надошт. ба ҳар ҳол мубориза идома меёбад ва ин ҳам амалкарде ки Тошев дар ҳоли иҷро кардан аст. як бори дигар ҳам ҳамон партоби болои шона. воқеан вақте амалкард ва иҷрои усули паҳлавонҳоро мушоҳида мекунем, Тошев ба назар мерасад ки осеб дида бошад.
ва умедвор ҳастем ки осебаш ҷиддӣ набошад ва ба рақобат баргардад. ба пизишк ё ба табиб ниёз дорад. умедвор ҳастем ки як нафас рост мекунад ва ба ҳолати аввала бармегардад, чун баъзан ҳолатҳое мешавад ки воқеан ҳамон қисмати қавурғаи варзишгар метавонад осеб бинад. як бори дигар бубинем инҷо дар ҳоле ки иҷрои усул мекард метавонад як истилоҳе ҳаст дар мо ки мегӯянд раг кашидан, яъне ҳамон қисмате ки то ҷои осеб мебинад дар ҳоли гӯем иҷрои усул агар бадан гарм карда набошад дар он ҷо метавон гуфт ки якам осебпазирӣ шояд бошад. вале Тошев хеле хуш дурахша дӯстони азиз, бо як паҳлӯ пешсаф аст. ҳудуди 4 дақиқаи дигар имкон ҳаст ва бубинем довар чӣ мегӯяд. агар иҷозаи рақобат бидиҳад шоюф бар рақобат хоҳад пардохт. инҷо гумон мекунам ягон осеби ҷиддӣ нест ва бармехезад хушбахтона ва муҳаммад Шариф Наҷмиддинов рӯ ба бохт дорад дар ин рақобат идома меёбад. як паҳлӯи дигар барои Тошев кофӣ хоҳад буд то дар ин рақобат пирӯз шавад, ё ҳадди ақал хуб дар баробари ҳариф ҳаракат кунад. ва як огоҳӣ ба Тошев, як огоҳӣ ба Тошев, варзишгари Тошев муҳаммад Иқбол ки аз вилояти Суғд ҳаст. гуфтем воқеан дар чанд марҳила аз мусобиқоти дохили ҷумҳуриявӣ ки дар вилояти Суғд баргузор шуда буданд бо истеъдоди ин паҳлавонро дидем. дар ҷумҳурии ҳамсояи мо Ӯзбекистон низ ҳунарнамоӣ кардааст ки он ҷо ҳам хуб буд. ва партоби сари шона аз сӯи муҳаммад Шариф Наҷмиддинов, вале натиҷае надорад. 3 дақиқа бештар то поёни вақти асосӣ боқӣ мондааст. муҳаммад Иқбол Тошев акнун ба мурабба бармегардад ва рақобатро идома хоҳад дод. در وزن تو 65 کیلوگرم аз муҳаммад Шариф Наҷмиддинов амалкард ва ҳаракоти ҷаззоберо то ин муддат интизор буданд, вале фурсат ҳаст то лаҳзаи поёнӣ. вале бубинем дар ниҳоят чӣ хоҳад шуд, чун муҳаммад Шариф ҳам то ин ҷо там ба шикаст додан нест. мавқеияти қапидан, иҷрои усул ҳам шояд иттифоқ биафтад ва نماینده شهری دوشنبه муҳаммад Иқбол Тошев ҳам бубинед иҷрои усул мекунад. муҳаммад Иқбол Тошев ҳам набояд нигарон бошад, фақат мубориза барад. як бори дигар ҳам партоби сари шонаро иҷро мекунад муҳаммад Иқбол ва яке аз умедҳои гӯем ҷудо дар саҳнаи рақобатҳои ҷаҳонӣ ва гӯштини миллӣ дар рақобатҳои дохили ҷумҳуриявӣ барои мураббиён ва ҳамчунин мактаби ҷудои вилояти Суғд ҳамин муҳаммад Иқбол Тошев ҳаст. ва гумон мекунам аз лиҳоз ва танбеҳ огоҳии дуюм ин ба танбеҳ табдил меёбад. як бори дигар низ партоби болои шона ва яке аз муваффақиятҳои муҳаммад Иқбол Тошев ин он аст ки ба самти чап фавран иҷрои усул як бори дигар ҳам ин ҷо аз сӯи муҳаммад Шариф буд, вале муҳаммад Иқбол ҳам хуб иҷрои усул мекунад ба самти рост. 2 дақиқа бештар то поёни вақти асосӣ боқӣ мондааст. муҳаммад Иқбол набояд рӯ ҳафтода бошад, фақат ҳаракат кунад ва дар ҳар як бори дигар нест мавқеи қапидан бисёр мувофиқ аст ва довар чӣ хулоса мекунад. огоҳӣ ба хотире ки аз қисмати поин чанг андохт. акнун мавқеи ҳарду ҳам як зайл аст ва кадомин нахустин шуда иҷрои усул мекунад ва билохира
این محمد اقبال توشف بود که اجرای اصول کرد ولی موفق نشد. خسته به نظر میرسد. گمان میکنم اگر در همون بخشی راهی نفس کشی اگر بیشتر تمرین کند، راهی نفس کشیش خوب باشد، این بر سود کار خواهد بود، یعنی به منفعت کار خواهد بود و از لحاظ فیزیکی قدرت و تواناییش خوب است. با ویژه از لحاظ فنی یا تکنیکی هم خیلی عملکرد خوب دارد محمد اقبال. فقط از لحاظ همون تقویت در بخش راهی نفس یک مراتبه دیگر همون اصول جذابی بالای شانه و محمد اقبال توشف در حال رسیدن به مرحله نیمه‌نهایی خسته شده، شاید راهی نفس کشیش یک هم مشکل داشته باشد یا اینکه همون قسمت قبرغه که آسیب دیده بود و نمیشود با این گونه فشار نمیشود تعادل حریف رو کنترل کرد و خستگی محمد اقبال توشف بر اعلی احساس می شود. و 5 دقیقه علاقه 4 دقیقه و 45 3 دقیقه و 45 ثانیه سپری شده است تا پایان وقت اساسی 1 دقیقه و 15 ثانیه دیگر مانده است. محمد اقبال توشف در حال رسیدن به مرحله نیمه نهایی. محمد شریف نجمیدینوف که از او انتظار پرتاب‌های جذاب و دیدنی را داشتیم تا این مدت اتفاق نیفتادن، یعنی تا این مدت نتوانستیم که از محمد شریف یگان اجرای اصولی به مورد را ببینیم، ولی حریفش هم حریف جدی به نظر می رسد و یادآور میشم که محمد شریف نجمیدینوف از زمره پهلوان‌هایی که در چمپیونات تاجیکستان عنوان قهرمان را به دست آورد و یکی از امیدهای دسته وزن 73 کیلوگرم بود با یکی از مسابقات و این هم یک عملکرد جذاب. ببینید چی استعداد فوق‌العاده از سوی محمد اقبال توشف. احسن ببینید خیرسه که واقعا از او یکی از ورزشگرانی با استعداد نام بردن در رقابت‌های گذشته امروز مغلوب می شود. یعنی هیچ پهلوان نیست که پشت او زمین را ندیده باشد و بالاخره خیرس شکست می خورد از محمد اقبال توشف. احسن. و همین ترتیب محمد شریف نجمیدینوف از کنار می رود، از رقابت ها حذف می شود و چهار یک نهایی حذف می شود. برای مدال برنجی شانس دارد. ببینید توشف چهره نو، واقعا هیچ پهلوان قریب که نیست که پشتش زمین را ندیده باشد. همین ترتیب ادای احترام هم یکی از خصلت های نجیبی هست که اینجا محمد شریف نجمیدینوف نشان داد، یعنی دستی حریف رو برداشت، یعنی ناکامی یا باخت یا بازنده شدن رو قبول کردن. این هم خصلت های نجیبی پهلوانی هست و به همین ترتیب دوستان عزیز نوارهای سوز کرده شده رو ببینیم. این هم لحظه پایانی ببینید چگونه اتفاق افتاد به سمتی که محمد شریف میخواست اجرای اصول کند. احسن با محمد اقبال که بسیار به مورد اجرای اصول کرد و به همین ترتیب موفق شد. و دوستان عزیز ما میگذاریم بر رقابت نوبتی. رقابت نوبتی هم یکی از رقابت‌های جذاب خواهد بود. امروز وقتی محمد شریف نخندید خیلی خسته است. محمد رحیم سرخانوف یکی از پهلوانان امیدبخش، یکی از پهلوانانی که رکورد گذاشته بود در گرند اسلم تیفلیس. و رمضانوف عبدالجمیل هم یکی از پهلوانانی که در صحنه رقابت‌های بین‌المللی افتخار آفرینی کرده است. دو پهلوانی که هر دو در رقابت‌های بین‌المللی تاجیکستان را نمایندگی کردند، هر دو هم افتخار آفرینی کردند. در رشته سامبو هم رمضانوف در رشته سامبو هنرنمایی کرده است و دستاورد بین‌المللی هم در کارنامه‌اش دارد و سرخانوف هم واقعا با همون ضربه های پشتی پایی که میزند یا پایزنی هایی که در برابر حریفان دارد یکی از پهلوانان ناماشنا شده است در صحنه رقابت های جهانی. واقعا هیچ کس گمان نمیکرد که در گرند اسلم تیفلیس در سرزمین قدرت های جودو با یک پایزنی در مدت 8 ثانیه بهترین ایپار را رقم بزند. و ببینیم اکنون آیا از همون
شیوه در گوشتین ملی هم کار میگیرد، یعنی پایزنی که در همه نوعای گوشتین رایج هست، چی در سامبو، چی در گوشتین جودو، چی در گوشتین ملی ما و چی در گوشتین دیگر تمام ملیت ها. و رقابت های دسته وزن 75 کیلوگرم رقابت های جالب هستند در گوشتین ملی ما و این پهلوانان مدتی ببینید بیشتر از 1 دقیقه فقط همدیگر رو می آموختن با تعبیره، یعنی به نظر برسید که در قسمت آموزش باشن برای همدیگر و به همین ترتیب اکنون به همدیگر در بیافتن اجرای اصول. پهلوانان ناماشنا هستند هر دو و واقعا با استعداد هر دوی این پهلوان هم ما در رقابت های سطح جهانی احسن و آفرین ها خوانده ایم، یعنی هر دو هم شایسته هستند و این هم یک عمل کرده ببینید و این گرمش میگوید و نتوانست. ببینید اصولی که حریف رو خیلی چرخیش داد رمضانوف، خیلی حریف رو چرخیش داد و چی میگوید این داوران قضاوت میکنند. ببینید چگونه حریف رو چرخیش داد و حریف رو به سر پرداخت. اینجا یگان عمل کرده نبود، به خاطر به سر دفاع کردن اگر داوران یگان عمل کرد نشان بدهند یا پهلو یا بدن اگر امتیاز بدهند. ببینید یک بدن هست دوستان عزیز. میرزا جمیل رمضانوف یک عملکرد فوق‌العاده از خود به نمایش گذاشت. نمیدونم تا کجا این شیوه مبارزه در گوشتین جودو در رقابت‌های جهانی رایج هست، چون اولین بار است که چنین شیوه مبارزه رو در گوشتین می‌بینیم. جای در گوشتین ملی ما رایج باشد ولی در گوشتین جودو ندیدیم. بعضی از همان اصول‌هایی که با تعبیر سنتی هستند یا با یگان ملت خاص هستند، چنین اصول‌ها رو فدراسیون جهانی جودو منع کرده است، ولی در گوشتین ملی ما اکنون ببینیم چی خواهد شد. به هر حال یک بدن دادند با میرزا جمیل رمضانوف. رقابت ادامه می‌یابد. بیشتر از 2 دقیقه دیگر تا پایان وقت اساسی هست. یکی از وزن‌های چالش برانگیز در رقابت‌های بین المللی یا یکی از یک بار دیگر اجرای اصول ببینید در حالی که نزدیک می شود میرزا جمیل. فوراً هم اجرای اصول کرد محمد رحیم سرخانوف. پهلوانان واقعاً با خلق خصلت‌های نجیب انسانی رفتار و کردار و گفتاری که باید دارند میان دیگران فرق کنند. ببینید چگونه حتی یک حشراتی را آزار نمیدهد. عزیزوف میرزا جمیل یک حشراتی که روی گلیم بود او را به دست گرفته پرتافت، در حالی که داور او را با انگشتان یکم زد. ولی این هم از جمله خصلت ها. یک بار دیگر امتیاز را ببینید، یک حلالی به مورد. ببینید چگونه این شاید یک انتقام بود که با این شیوه سرخانوف یک ندای روحیه بخشی از خود اخراج میکند. این هم کفکوبی، این هم استقبال. احسن. پهلوانان در میدان مبارزه با همدیگر بسیار سخت در میافتند. شاید به سوی پیوندان هم اشاره میکند. ببینید چگونه بالاخره شاید قصاص گرفته باشد سرخانوف. احسن. هیچ پهلوانی نیست که پشتش زمین را ندیده است. این سخن را بزرگان گفته بودند. ببینید چگونه انتقامی که واقعا روحیه بخش بود برای محمد رحیم سرخانوف، ولی
берун аз майдон паҳлавонон бо ҳам дӯсту бародар ҳастанд. Берун аз паҳлавонон бубинед чӣ гуна борҳо мо аз достонҳои паҳлавонӣ нақл кардаем. аҳсан ба Муҳаммадраҳим Сарахонов воқеан хуш дурахшид, хеле ҷаззобу диданӣ. бубинед чӣ гуна ба ҳамлаи ҳариф зидӣ ҳамла кард. на иҷрои усул як ҳалуки беруниро ба маврид истифода кард ва ба ҳамин тартиб бубинед чӣ гуна бар рӯи ҳариф як нидои хурушангез зад. вале чӣ илоҷ, ба ҳар ҳол муваффақият аст. муваффақияти ҳариф ё пирӯзии ҳарифро ҳам бояд адои эҳтиром гузошт. ба ҳамин тартиб дӯстони азиз ва охирин рақобат аст марҳилаи чаҳорякниҳоӣ меравем, ҷое ки варзишгарони дастаи вазни 75 килограмм рӯёрӯи ҳам мешаванд. Шаҳобиддин Дилмуродзода аз вилояти Суғд ҳаст дӯстони азиз, бо либосҳои сафед ё бо яктаки сафед ва Ҳайдари Саид Кабирзода аз дастаи Душанбе як. мо рақобати ин ду паҳлавонро ҳам дар марҳилаи дуюми рақобатҳо дидем. акнун дар марҳилаи чаҳорякниҳои мубориза мебаранд ва бубинем дар ин қисмат аз рақобатҳо ки нисбатан ҳасостар аст, кадоме аз онҳо хуштолетар хоҳад буд ва кадоме аз онҳо ки тамрини бештар кардааст ӯ дурахшонтар зоҳир хоҳад шуд. як огоҳӣ ва Шаҳобиддин. баъди вохӯрӣ дар гилайми рақами ду тайёрӣ бинанд варзишгарони вазни то 95 килограмм. ва як ҳалуки маъмулии дохилӣ довар ҳам як бадан ба ин баҳогузорӣ мекунад ва ба ҳамин тартиб дар вазни то 85 килограмм баъди вохӯрӣ тайёрӣ Дилмуродзода намояндаи федератсияи миллии гӯштгирӣ Шодмон Ризоев на инҷо бо намояндаи шаҳру навои тобеи Ҳайдари Саидакбарзода бо гирифтани як бадан рӯ ба самти пеш дорад. дар гилайми рақами ду баъди вохӯрӣ тайёрӣ бинанд намояндаи федератсияи миллии гӯштгирӣ Устопириён Комроншоҳ бо намояндаи шаҳри Душанбе Зафар паҳлавонони номошно ки номашон гирифта мешавад, шӯру шавқи мухлисон ҳам бармехезад. як ҳалуки маъмулӣ байн ва ин ҳам паҳлӯ хеле зебо дар ҳоли тулӯ ба марҳилаҳои минбаъда ҳаст. Ҳайдари Саидакбарзода бо як бадан ва як паҳлӯ пешсаф аст. як бори дигар агар иҷрои усул кунад ба ҳамон паҳлӯ қисмати паҳлӯ метавонад ки ба марҳилаи баъдӣ қабл аз анҷоми вақти асосӣ биравад. вале имтиёзи комили ҳалол ҳам метавонад дар баъзе аз ҳолатҳо иттифоқ биафтад. ин ҳам як фишори бисёр хубе ба назар мерасид, дар ҳоле ки агар ҳамон таодули ҳарифро метавонист контрол кунад, аммо бидуни аз мувозинат баровардан намешавад иҷрои усул кард ё ҳарифро ба самти фишор дод.
دقیقه دیگر بیشتر تا پایان وقت اساسی باقی مانده است و همان برتری پورا بر جانب حیدر سعید کبیرزاده است و حریفش هم یک ضد حمله کرد. امروز دوستان عزیز ما شاهد درخشندگی پهلوانان از ولایت سوخت شده و این شهاب‌الدین باشد، این از ولایت سوخت است، دلمرادزاده شهاب‌الدین، ولی در این رقابت در حال بازنده شدن هست. موقع خپیدن بسیار موافقه برای حیدری. و این هم یک اصولی به مورده و هر دو هم در یک وقت که به بالای گله مفتیدند از این رو امتیاز بها گذاری نمی شود. و بالاخره موفقیت با پهلو حلال قبل از انجام وقت اساسی با سعید کبیرزاده حیدری داده می شود. حیدری سعید کبیرزاده در رقابت های گذشته هم بسیار خوب هنرنمایی کرده بود و در این قسمت از رقابت هم هنرنمایی کرد. به همین ترتیب محمد رحیم سرخانов در مرحله نیمه‌نهایی رقابت ها با حیدر سعید کبیرزاده مبارزه خواهد بود. این هم جزئیاتی از حرکات فنی یا تکنیکی. با دسته وزن 75 کیلوگرم توجه میکنیم دوستان عزیز. این مسعود احمدزاد است. مسعود احمدزاد در برابر محمد اقبال تاشف رقابت میکند. محمد اقبال تاشف که در دوره چهارک نهایی یکی از پهلوانان ناماشنا محمد شریف نجمیدینов با تخلص خیرس را از حد راه برداشت و به اینجا رسید. خیرس هیچ چشم داشت نبود، هیچ انتظار نبود که از محمد اقبال تاشف شکست می‌خورد، ولی شاید محمد اقبال تاشف در این رقابت آمادگی خوبتر گرفته است و این هم سبب شده که در رقابت گذشته در برابر محمد شریف پیروز شود. غالب این جفت یا غالب این دو پهلوان به مرحله فینالی یا به مرحله نهایی می رود که در صورت باخت هم علاقه یک مدال با ارزش و افتخارنامه و مکافات پولی و بازنده هم هست و برنده مرحله فینالی صاحب شاه جایزه автомашинаи سبکرو خواهد شد. محمد اقبال تاشف در سال گذشته بود که از خود درک داد، نه سال 2018 هم بود که از خود درک داده بود. دوستان عزیز در یک رقابت جوانان در ناحیه مسجد ما دیده بودیم که چگونه مبارزه بود و چگونه در آن رقابت ها برنده یکی از زینه های افتخاری شده. در مسابقات جمهوریوی در بین جوانان بسیار خوش درخشیده بود و در مسابقاتی که در ازبکستان برگزار می شود اشتراک می کند، چون مسجد و کشور همسایه‌مون نزدیک است، یک گذرگاه مرزی هم هست، از این رو رفتن برای آنها موافق تر است و می توان گفت که یکی از عامل های موفقیتی تاشف محمد اقبال همین است که او در مشق های دسته جمعی در
Toshkandi O'zbekiston huzur dosht. Ana hamин guna parтоби самти чапро ва болои шона иҷро мекард. дӯстони азиз, ҳамин буд ки муҳаммад Шариф Наҷмиддиновро як партоби имтиёз овар кард ва билохира ду бор дар лаҳзаи поёнӣ ҳам ҳамин гуна мубориза буд. غالبیت نصیب نماینده ولایت سرخ مهراب جانزاده مجید. огоҳӣ ба Масъуди Аҳмадзод ва рақобат идома меёбад. Масъуди Аҳмадзод ҳам дар марҳилаи гузаштаи рақобатҳо дар баробари Лоиқов Разиаллоҳ пирӯз шуда буд. Як рақобати мушкилгузар буд. аз ин рӯ бубинем чӣ иттифоқе хоҳад афтод. аз ин рӯ ҳарду варзишгар як ҳарифи бисёр сарсахт, ҳарифони арзандаеро дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ мағлуб карда то ба марҳилаи ниманиҳоӣ бирасад. паҳлавонони номошно, чеҳраҳои воқеан ояндадори гӯштини миллӣ, ҳам ҷудои тоҷик, ки ин падидаҳо аз инҳо мо умеди зиёд дорем. ва ёдовар мешавам ки Муҳаммад Иқбол Тошев ҳам дар мусобиқоти ҷумҳуриявӣ барои ба даст овардани ҷоми телевизиони варзиш муваффақ ба касби ифтихорот шуд. ва ин ҳам партоби камарӣ ва натиҷае нест. дар ин партоби камарӣ натиҷае нест. 1 дақиқаю 19 сонияи дигар ба вақти асосӣ боқӣ мондааст. ҳарду ҳам як огоҳӣ доранд, вале огоҳии охирро дар инҷо Масъуди Аҳмадзод гирифтааст. ва ба ҳамин тартиб он паҳлавоне ки ҳадди ақал як имтиёзи ба василаи ҳаракоти фанӣ мегирад, ӯ ба марҳилаи баъдӣ хоҳад рафт. ва иҷрои усул ба назар мерасад аз сӯи Муҳаммад Иқбол Тошев ва иҷро мекунад. бубинед, ва билохира ҳам кӯшиш ба харҷ медиҳад ва довар ҳам манъ мекунад. ва ба ҳамин тартиб дар лаҳзаи поёнӣ Муҳаммад Иқбол Тошев фаъол ҳаст. бори дигар ба самти чап иҷрои усул мекунад ва билохира ҳарифро аз пой дар меорад. ду бор паёпай фаъол буд. сонияҳои поёнии вақти асосӣ роҳи гурез меҷӯяд Масъуди Аҳмадзод. лаҳзаҳои поёнии рақобат вақт ба анҷом мерасад. доварон чӣ қазоват мекунанд? 3 дақиқаи дигар вақти изофӣ хоҳад буд, чун аз
ҷиҳати ҳам огоҳӣ ва ҳам ҳаракот ҳарду баробар будааст, вале иҷрои усул сурат мегирад аз сӯи Масъуди Аҳмадзод. дар вазни то 75 килограмм тайёрӣ бинад Сарахонов Муҳаммад Раҳим, Ҳайдари дар ҳоле ки ҳариф ба як даст фақат маҳкам қапидааст, ҳеҷ амалкарде сурат намегирад. ҳалол ҳаст, дар ин ҷо ҳалол аст. Масъуди Аҳмадзод ба финал меравад. дӯстони азиз, Муҳаммад Иқбол Тошев мутаассифона шикаст мехӯрад, вале Маҳмуди Аҳмадзод барои ӯ толеъ баландӣ мекунад, ба финал меравад. Ба финал ғолиби ҷуфти баъдӣ бо ӯ рӯбарӯ хоҳад шуд. ғолибият насиби намояндаи шаҳри Душанбе Масъуди Аҳмадзод. як бор дигар ҷузъиётро бубинед. инҷо фақат ҳарифро контрол кард, ҳеҷ амалкарде дӯстони азиз сурат нагирифт. бубинед, фақат Муҳаммад Иқбол Тошев мехост иҷрои усул кунад, вале ҳеҷ амалкарде сурат нагирифт. ба ҳар ҳол Масъуди Аҳмадзод дар финал аст. марҳилаи баъдии рақобатҳоро Сорбон Мисаев шарҳу тавзеҳ хоҳад дод. хуб, амакунун бори дигар дӯстони азиз, шаб бахайр ва ҳамаи он нафароне ки айни ҳол чӣ дар варзишгоҳ, чӣ дар назди телевизионҳои худ ин рақобатро тамошо доранд. ёдор мешавем ки ин мусобиқаи ҷумҳурияи оид ба гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе аст, бахшида ба 25-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ ва ҳамакунун дар вазни 75 килограмм паҳлавонони дигар рӯи гилем омаданд ки барои баромадан ба даври ниҳоӣ рақобат мекунанд. Муҳаммад Раҳим Сарахонов бо либосҳои сафед аст ва бо яктаки сабз Ҳайдари Саидкабирзода ҳарду ҳамакунун барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ рӯи гилем омаданд. ва мебинем ки ин ду паҳлавони номошнои кишвар бар муқобили ҳамдигар чӣ гуна нерӯсанҷӣ мекунанд. хуб, Муҳаммад Раҳим Сарахонов хеле хуб дошта буд ва ин ҷо як ҳаракати ӯ, вале бенатиҷа буд ҳаракати анҷомдодаи паҳлавони хилати сафед дошта. дар гилеми рақами 2 баъди ин вохӯрӣ тайёрӣ бинад варзишгарони вазни то 95 килограмм. Муҳаммад Раҳим Сарахоновро мо рақобатҳои қаблиашро мушоҳида кардем ки чӣ гуна ҳунарнамоӣ кард ва дар даври чорякниҳоӣ бар муқобили Мирзоҷамил Рамазонов, яке аз муддаиёни ин вазн, хеле маҳорати олӣ нишон дод ва билохира тавонист ки ин паҳлавони хеле муваффақи ин вазнро аз садироди худ бардорад. ва акнун дидори ҳарду ин паҳлавонро мебинем. ин ҷо як ҳаракати Ҳайдари Саидкабирзода буд, вале ин ҳам бенатиҷа ба анҷом расид.
ҳар ду ба монанди як марҳилаи омӯзиши якдигарро омӯхтанд ва акнун ҳаракат мекунанд барои касби имтиёз. муҳаммадраҳим сарахонов аз дастаи душанбе як аст ва ҳайдари саидкабирзода бошад. инҷо як ҳаракати ҳайдар буд ки баъд аз амри довар буд. довар қаблан истед гуфта буд, баъдан ҳайдар ин амали худро иҷро кард. аз ин хотир инҷо албатта имтиёз ба инобат гирифта намешавад. ҳайдари саидкабирзода ҳам дастаи душанбе якро намояндагӣ мекунад. яъне ҳар ду аз ҳамдигар шинохти хуб доранд, аз равиши гӯштингирӣ ҳамдигар хеле хуб огаҳ ҳастанд. аз ин хотир барои набард хеле бар муқобили якдигар якам душворӣ ҳам мекашанд, чаро ки аз касбияти якдигар огоҳ ҳастанд ва бо эҳтиёт ҳар ду майдондорӣ мекунанд. аллакай дар даври ниҳоӣ масъуди аҳмадзод бо шикаст додани муҳаммадиқбол тошев барои худро ба он марҳила бурд. инҷо мухлисону дӯстдорон ва ҳатто мураббиёни гӯштини ҷудо ҳам ин рақобатҳоро назорат карда тамошо карда истоданд ва чун бубинед то поси шаб, яъне соат аз 22 шаб ҳам гузаштааст, вале мухлисон ҳамоно дар нишастҷойҳо бо шӯру шавқ паҳлавононро дастгирӣ мекунанд ва рақобати онҳоро назорат мебаранд ва воқеан ҳам аз партовҳои зебо ҳаловат мебаранд. ин марҳилаи, чун гуфтем, марҳилаи нима ниҳоӣ вазни 75 кило аст ки ҳайдари саидкабирзода бо муҳаммадраҳим сарахонов нерӯ санҷида истоданд. инҷо албатта чун мо болотар як ба қавле рӯйхати муддаёнро пешгӯӣ карда будем, инҷо ба хотири камфаъолӣ ба муҳаммадраҳим сарахонов огоҳии аввал дода мешавад. мо чун гуфтем пешгӯӣ карда будем муддаёни ин вазнро ки муҳаммадшариф наҷмиддинов, мирзоҷамил рамазонов, саидҷон раҳматуллоев, инҳо паҳлавононе буданд ки дар ин вазн мо гуфта будем муддаӣ ба ҳисоб мераванд. аммо нафарони дигар дар ин ҷо пешсафиро ба даст гирифтанд ва тавонистанд ки ба ин марҳила рӯи худро ҳамвор кунанд ва он паҳлавононе ки мо номашонро гирифтем аз идомаи рақобатҳо маҳрум гардиданд ва ба ҳайси мухлис ин рақобатро ҳамакунун тамошо карда истоданд. ин ҷо ҳаракатҳои ҳайдари саидкабирзода хубтар ба назар мерасад. ҳар ду паҳлавон огоҳӣ доранд ва мухлисон, наврасон, кӯдакон, калонсолон ва ҳатто аксар мухлисонро хоб ҳам бурдааст. хуб, инҷо албатта баъди амри довар буд, чун ҳайдар мехост як ҳамлае бар зидди рақиб кунад, вале инҷо аллакай довар ҳаракатро боз дошта буд, рақобатро аниқтараш боз дошта буд. дақиқаҳои асосӣ ба оҳистагӣ пушти сар мешаванд. ба ҷуз ҳамон огоҳие ки ҳамдигар доранд, мо дигар имтиёзи лозимаро надидем. инҷо як хеле мустаҳкам доштааст муҳаммадраҳим сарахонов, вале ҳайдари саидкабирзода барояш имкон надод то касби имтиёз кунад. хуб, вақти асосии хозмоӣ ба охир расид.
абдуҷалилзода муҳаммад. ва инҷо барои ҳар ду паҳлавон ҳамакунун дақиқаҳои иловагӣ 3 дақиқаи дигар дар ихтиёр доранд ҳар ду ин паҳлавон то тақдири ин рақобатро ҳал кунанд. ва мебинем ки дар дақиқаҳои иловагӣ кӣ метавонад ки аз худ як маҳорати воло нишон диҳад ва барои худро ба финал барад, ба даври ниҳоӣ ки онҷо аллакай барои шоҳҷоиза автомашина мубориза мебаранд. ҳар ду ҳам хеле мустаҳкам доштанд. инҷо ҳайдар кӯшиш мекунад ки як партофро анҷом диҳад. бале, муҳаммад раҳим сарахонов ҳам чун таҷрибаи зиёдтар дорад дар ин ҳолатҳо хеле хуб худро дифоъ мекунад ва имкон намедиҳад ки рақибаш усули мехостаи худро иҷро кунад. чун болотар ҳам гуфтем, ҳар ду ин паҳлавон ки аз ҳамдигар шинохти хуб доранд, аз гӯштингирии ҳамдигар огаҳ ҳастанд, барояшон пирӯзӣ душвортар мегардад. ва инҷо довари марказ ба доварҳои кунҷӣ ишора мекунад ва машварат мекунанд барои қазоат кардани ин рақобат ки инҷо чӣ иштибоҳе сар зад. хуб, чӣ қарора мебарорад довари марказ? на, чизе нест. амр мекунад ки шурӯъ кунанд ҳар ду паҳлавон ба қуввозмоӣ. муҳаббати гӯштини миллӣ, эҳтироми мухлисону ҳаводорон ба ин мероси аҷдодӣ албатта боз бори дигар эҳсос мешавад, чунки дар ин дили шаб ҳунарнавоӣ кардани паҳлавононро назорат мебаранд. инҷо ҳаракати ҳайдари саидкабирзода, агар инҷо бадан баҳо гузорӣ шавад, пас ӯ метавонад ки мутмаин бошад барои пирӯзӣ. аммо инҷо огоҳӣ ба муҳаммад раҳим сарахонов ва ҳайдари саидкабирзода бошад ба даври ниҳоӣ вазни 75 килограмм роҳ ёфт ки онҷо бо Масъуди Аҳмадзод мубориза хоҳад буд. дӯстони азиз, рақобати паҳлавонони вазни 75 килограмм, рақобати ниҳоӣ барои унвони қаҳрамонӣ ё ба даст овардани ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба гӯштингирӣ миёни паҳлавонони вазни 75 килограмм чун гуфтем оғоз мешавад. намояндаи шаҳри Душанбе бо либосҳои сафед, ана ҳамине ки дар экранҳои мо шумо аст, Масъуди Аҳмадзод ва бо яктаки сабз намояндаи ҳайдари Саидкабирзода, намояндаи шаҳри Душанбе аз дастаи аввали шаҳри Душанбе бо ҳам рӯи гилем омаданд. ҳамакунун муқобили ҳамдигар нерӯ месанҷанд ва мо бошем таваҷҷӯҳ мекунем ки аз миёни ин ду паҳлавон кӣ метавонад ки бо сари баланд аз рӯи гилем берун шавад ва ҳамин автомашинаҳои хеле гаронарзишро ки тӯҳфаҳои олӣ аст моли худ кунад. аз оғоз аз ҳар ду ин паҳлавон рақобатҳои диданӣ нишон доданд, бар муқобили рақибони пурқувват мубориза бурданд, дар ҳоле ки инҷо муддаёни вазни 75 килограмм хеле паҳлавонони соҳибтаҷриба буданд, паҳлавонони пурқувват буданд. аз ҷумла Муҳаммадшариф Наҷмиддинов
Мирзо Ҷамил Рамазонов, Саидҷон Раҳматуллоев ва Муҳаммад Иқбол Тошев нафароне ки воқеан барои қаҳрамонӣ дар ин вазн мубориза мебурданд. вале мо бошем инҷо ду паҳлавоне ки шояд бисёриҳо интизор надоштанд, он паҳлавононро бубинем. Масъуди Аҳмадзод ва Ҳайдари Саидкабирзода имрӯз дар финал, дар даври ниҳоӣ дар вазни 75 килограмм бо ҳам нерӯ месанҷанд. барои бухӯрии ниҳоӣ баромадан дар вазни ҷамъи 95 килограмм. ҳарду ҳам як ранг аз миёни ҳамдигар хеле мустаҳкам доштанд ва кӯшиш мекунанд ки намояндаи шаҳри Душанбе Дадахон Қурбоналиев иҷрои усул кунанд. намояндаи Хатлондо Шарифҷон аз ҳамдигар шояд тарс ҳам дошта бошанд ҳарду ин паҳлавон, чун зиёд якдигарро доштанд, ба ҳамла намегузаранд, кӯшиш намекунанд ки имтиёзи лозимаро ба даст биёранд ва чун даври ниҳоӣ аст, ҳамин тавр ҳам аст. бояд бо эҳтиёт, бояд нуқта санҷона рақобат кард. инҷо як ҳаракати Ҳайдари Саидкабирзода буд, вале бенатиҷа аст. ҳайдар нисбат ба Масъуди Аҳмадзод аз ҷиҳати синну сол бузургтар аст ва Масъуди Аҳмадзод бошад таҷрибаи иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалиро дорад. сеюмин дақиқаи вақти асосӣ ҳам сипарӣ мешавад, вале ин паҳлавонон имтиёзро, яъне имтиёзи заруриро ба даст наоварданд. хуб, ҳарду чангол нарм мекунанд, аз миёни ҳамдигар хеле мустаҳкам доштанд, вале ин мустаҳкам доштанҳо имтиёзе меовард ва огоҳии аввал ба Масъуди Аҳмадзод дода мешавад ки ин албатта бар суди Ҳайдари Саидкабирзода мешавад. баъд аз оне ки Масъуди Аҳмадзод огоҳӣ гирифт, рақобаташ хубтар шуд ва боз талош мекунад ки аз Ҳайдари Саидкабирзода имтиёз ситонад. ана ҳамин тарзи доштан аз аввал ҳарду ҳамин гуна медоштанд ва инҷо сонияҳои башумор монданд. танҳо як огоҳӣ ин паҳлавононро аз ҳамдигар ҷудо мекунад. хуб, инҷо амр мекунад довари ӯзбекистонӣ ки бояд рақобат боз дошта шавад ва паҳлавонон биёянд аз марказ шурӯъ кунанд. аз миёни ҳамдигар, аз пушти ҳамдигар хуб доштанд ва инҷо Ҳайдар кӯшиш мекунад ки як ҳалуки даруни пойро истифода барад, аммо Масъуди Аҳмадзод худро дур мегирад. сонияҳои башумор монданд то анҷоми ин рақобат. шояд бо эҳтимоли зиёд мо тақдири ин рақобатро дар дақиқаҳои иловагӣ бубинем ҳал шавад. бале, ҳамин тавр ҳам шуд. вақти асосӣ ба охир расид ва 3 дақиқаи иловагӣ ҳарду ин паҳлавон дар ихтиёр доранд. агар рафту Масъуди Аҳмадзод як огоҳии дигар бигирад,
این آگاهی به تنبیه مبادل می‌گردد و حیدر می‌تواند که صاحب شاه جایزه شود و در این رقابت پیروز گردد. چون ما پیش از این در مجموع در این امروز با حیدر صحبت داشتیم و خیلی با هیجان خیلی زیاد میخواست که در این مسابقه غالب گردد و چون او گفت تیاریش هم خوب است، اما اینجا میدان است، اینجا جای مردانگی است و نفر موفق میتواند که پیروز گردد. خیلی با احتیاط این پهلوانان گوشتین میگیرند. خوب، انا همین حالت برای حیدر خیلی حالت مشکل بود. داور کناری سمندر محمدی اینجا بدن اشاره کرد، اما داور مرکز اینجا خاموش است. خوب، اینجا همان پرتافته که از جانب حیدر اینجا گردید، داور کنجی بدن بهاگذاری کرد و این حالت سنجیده می شود. بله، همین حالت. اگر رفت و همین حالت بدن باشد، پس حیدر سید کبیرزاده در این رقابت غالب دانسته می شود، ولی نه، داوری از جانبی یکتکی سفید بود و خودی او افتید. برای همین طبق قاعده های گشتگی ولی اینجا اشاره میکنند که حرکت از جانب مسعود احمدزاد بود و خود او در زمین افتید. از همین لحاظ بدن بهاگذاری نمیگردد. انا این حالت باید بدن بهاگذاری گردد. البته اینجا حرکت بود، اما اینجا حرکت اول از جانب حیدر سید کبیرزاده بود و بعدا مسعود احمدزاد نقطه نهایی همین حرکت را بر دوش گرفت. میبینیم من همین لحظه بله حیدر حرکت کرد، اما نقطه آخر رو مسعود احمدزاد گذاشت. اینجا باز داوران مشورت میکنند تا چی عمل کردی کدام از این پهلوانان رو بدن بهاگذاری کنند. اما در دید اول حرکت از جانب حیدر بود و نقطه آخر رو مسعود احمدزاد اجرا کرد. ولی این طبق قاعده های گشتین ملی باز داوران هیئت مشاوره چی بهاگذاری میکنند؟ زیرا از این پرتاب هر دو هم خوشحالی کردند، هر دو هم خرسندی کردند. نه دوستان عزیز، پرتافتی این پهلوانان امتیاز بهاگذاری نمیگردد، باز رقابت رنگ دیگر میگیرد و هر دو میتوانند همکنون رشته قوازمایی را خوبتر و جالبتر گیرند. اما اینجا مسعود احمدزاد زید حمله را خیلی خوب استفاده کرد و نقطه آخر از جانب همین پهلوان خلعت سفید داشته اجرا شد. ببینید اینجا البته زید حمله است، اینجا شاید امتیاز بر جانب مسعود احمدزاد باشد، اما اینجا هیئت داوران، هیئت مشاوره قرار را دیگر نمی کنند
امتیاز بهاگذاری نکردند. بله اینجا چی است؟ این پرتافت چی بهاگذاری میگردد؟ باز هر دو خوشحالی میکنند، باز هر دو میگویند اصول رو ما اجرا کردیم. ولی اینجا مسعود احمدزاد با سر گمانم دفاع کرد. ببینید نه، حیدری سید کبیرزاده اینجا با سر دفاع کرد. اگر همین رو به نظر گیرند پس شاید از میدان خارج کرده شود حیدری سید کبیرزاده. ولی باز داور مرکز، داور ازبکستانی داوران کنجی را نزد خود میخواند و این پرتاف را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهند. باز ما احتیاج داریم به نوارهای تکراری. یک بار دیگر اگر همون لحظه برای ما نمایش گذاشته شود، زیرا داوران هم بار دیگر میخواهند مطمئن شوند که همین پرتاف چی بود. نه دوستان عزیز، این حالت البته دشوار است برای داوران قضاوت کردن. از همین خاطر چیزی بهاگذاری نمیکنند. این رقابت یکی از رقابت‌های خیلی دیدنی، خیلی مهم میان این پهلوانان شد و باز همان روش این نوبت دیگر تمام. این نوبت البته وزری است و مسعود احمدزاد بالاخره توانست که حیدری سید کبیرزاده را شکست بدهد و صاحب شاه جایزه وزن 75 کیلوگرم گردد. البته حیدری سید کبیرزاده خیلی متاسف است که نتوانست آن رقابت دور و درازی که در اختیار داشتند آن رقابت را با پیروزی خود به انجام رساند و خیلی و اینجا یک نوع احتراز هم میکند که این پرتافت البته که ناعدالتانه است و مربی او نیز فاروق صابرов نیز اینجا ادعا میکند که این پرتافت ناحقانه بود، زیرا پرتافت پیشتر از این که حیدری سید کبیرزاده به انجام رسانیده بود آن پرتافت واقعا هم پرتافتی بود که امتیازآور بود و اینجا یک هنر خود را به نمایش میگذارد مسعود احمدزاد. انا همین عملکرد آخر بالاخره به آن آورده رسانید که مسعود احمدزاد پیروزی به دست بیارد. رحمانزاده عبدالله قربانعلی رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خواهش میکنیم که به غالبان وزن 75 کیلو جایزه ها را تقدیم نمایند. به همین ترتیب به دریافت مقام سیوم افتخاری یادآور میشویم که محمد اقبال تاشوف و محمد رحیم سرخانوف سرفراز گردیدند. در برابر مدال از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و ورزشکاران سینه‌های سیم افتخاری هم مکافات پولی تقدیم کرده می شود. در این بحث مقام دوم به حیدری سید کبیرزاده نماینده شهر دوشنبه نایل گردید.
مسعودی احمدزاد ورزشگری نامور شهر دوشنبه در این وزن نمونه و یگانه بود و پهلوان مدال و همچنین مکافات عالی این مسابقات شاه جایزه هفته ماشین سبکروی تمغه روان تقدیم کرده می شود. سپاس و تشکر باری دیگر و دستاندرکاران چاره‌بینی که برای فردای رشدی به میلان و همچنین تمرین‌های پیوسته معاصر برای ورزشکاران غمخواری بی‌نظیر ظاهر کردند و به پهلوانان هم در این بعد سفر و کامیابی تمنا داریم. سلامت باشید. پهلوانان وزن تا 85 کیلو حالا به سفره ظفر دعوت کرده می شوند. از معاون رئیس